Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Kate Infinity na wandu wa Mwangi ndimunyite ugeni muthenya wa umuthi. Twerete mwena wa Huruma handu oikaine ta kia Maiko na twina mugeni wa mwanya muno uria tugukorwo tukiaraniria nake niguo akorwo agituthereria maingi megi kuria njera-ini citu na nigwenda kumunyita ugeni niguo akorwo introduce. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina hema letu njitagwo Titus Mwangi Mucina. Njirairwo guku Huruma John Saga. No gwitu ni Murang'a mwena Njombe Nyakianga. Kugithie kuria bari ya Titu ni ukwirwo ni ukwani kuni ko gwitu kuni kwa kihumo gitu no nyita no ru ni njiarirwo guku Huruma guku John Saga guku ni kurigwa kia Maiko wenda mburi ni guku na bado mikora mingi guku guku ni ku walifule muingi wikikaga ni maundu macio mothe ni ngereire na nikiona ngiugo guo ndietigagira to ni njirirwo guku na guku ngenda indo iria ciothe njuru ngiendire tene gukako guku kia Maiko na kuringana ni ndereirwo guku mwana ule murera ni gweka atia akuraga riu ni ndereirwo kuona bangi njohi aici maraya yani andu ri othe ni guku unaona riu mwana ule akuraga niguo akuraga akiendaga riu ni nderete kuona baba akigucia thigara akinyua njohi unaona ni ndata manigio na mako makwa mari mikora mari uku gukona ingi ni kuragwo maragirwo ni atungithie cagi no ngunia kaburi one gucinwa cinirwo one kuhurwo ni mob justice one gutemangwo temangirwo one rithathi ahurirwo unaona na othe ni makwa ithuĩ gwitũ nĩ Njombe Nyakianga kwa nũgũ nĩ kĩrĩra-inĩ nĩ hana haria no anyita na rĩu nona makwa na rasta marĩ ara tondũ ona rasta nĩ gũkũ ona kaburi harĩa rĩ nĩ gũkũ nĩ tondũ nĩ okaga nĩ ndatamanigie maica macio ndĩ mũnini na gũtinda ngĩtũmatũmagwo ngeragwo nĩ aje oya indo icio twara korogoco oya indo icio twara Dodora mĩcinga na hĩndĩ ĩyo ndĩ thukuru ndĩna uniform unaona no rĩu ndamenya atĩ ni yanko yakwa koguo ndiretigĩra unaona ngatwara atĩa rĩu maica magĩko atĩa mũcirĩ okwa yũkaya ndarĩkia thukuru ndarĩkĩtie thukuru ndĩ form 2 mami agĩkua au nĩho thĩna yekire atĩa wanjirie na gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta gũtigwo nĩ mũciari kaba ũtigwo nĩ kila kĩndũ na ndũgatigwo nĩ mũciari hau nĩo maica makwa mekire atĩa mambĩrĩirie tondũ niĩ ndĩ first born ndĩna citũ na airĩtu atatũ na niĩ ndĩ first born nĩ kĩmwana unaona rĩu acio marĩ anini rĩu kila kĩndũ nĩ mekaga atĩa nĩ mategemagĩra na hĩndĩ ĩyo ndĩ kĩndũ 18 years unaona no hĩndĩ ĩyo nĩ njathi tũgũkora twa estate tũgũkwa kũiyaga kĩroko mũgũkĩra tene tũmĩtaga camba mũgũnda hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ ũhoro wa atĩ thirikari gũkũ gũtiarĩ thirikari rĩu mũgabangana kĩroko nĩ aje thĩ 11 tũcemanie na ha ngiraũ unaona tũgacemania na hau ngiraũ hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ M-Pesa kwa mũndũ akuaga kĩmbia kĩ mũhuko koguo wanyita mũndũ ũguo ndũkũmũha 10,000 20 unaona tũgĩkorwo tũkĩnji form 1 na kĩa gũkũ ha mbere hena ga stage getagwo 46 John Saga karĩ hĩndĩ ĩyo nĩ mathiri unaona rĩu gũtuĩka andũ arĩa mekũrĩa rĩ arĩa meharĩa rĩ nĩ maranyita na mũngĩkĩ unaona na ithuĩ tũrĩ gũkũ gũgũtiĩ hĩndĩ ĩyo gũgũtiĩ andũ a mũngĩkĩ kuma Dodora Korogoco unaona na area icio ingĩ no rĩu area ĩno itũ ndĩarĩ ũhoro wa mũngĩkĩ tondũ nĩ kabira nĩ ndarĩte kama kabira nyingĩ unaona rĩu athuri arĩa kũrĩa 46 stage itonga rĩ cikĩrĩ na mwanake ũmwe cikĩmwĩra atĩa ndũngĩtethera hanake gũkũ kwanyu matũrũgamĩrĩre stage ĩno tondũ stage ĩno rĩ andũ a mũngĩkĩ menda gwĩka atĩa kũmĩoya unaona rĩu tũkĩnyitana anake arĩa mena mĩcinga gũkũ twarĩ anake ta 8 tũtuĩka nĩ aje tũroke kĩroko tweke stage kĩroko nĩ gũkĩra 11 gũgweterera andũ acio gũka nĩ gwĩ haro ta na haro na twathiĩtwo nĩ Kasarani tondũ na andũ makuire hau makĩhũrana marithathi unaona rĩu maica twoya stage rĩ maica rĩu makĩambia gũka nomo tondũ ndĩona 2,000 3,000 mũthenya unaona rĩu ndĩhota gũ sustain family sister akwa ũcio ngĩbuatĩrĩra nena kana kanini na ndarĩkĩtie thukuru unaona ũcio ũngĩ arĩ thukuru baba nake nĩ orire tutimuonaga unaona
nĩ athire rĩu twatigirwo na cũcũ ĩndĩ ena kĩndũ mĩaka 80 arĩ o mũkũrũ nona rĩu tiarĩ yathawa ici ingĩ o rĩu harĩa stage rĩ tũkĩona ici mbia nĩ nini na starehe nĩ twambia kũmenya ũhoro wa tũirĩtu nona starehe nĩ yambia ĩgatĩa nĩ kũingĩra atĩ hwaĩ-inĩ tũrathiĩ kũnyua cuba igĩrĩ wanyita nau tũkarĩa kanyama nona tũkĩrana aca stage ngari cioka hwaĩ-inĩ ndereba ũkorwo ena mbia ciĩ cash 15,000 cia ngari nona tukirana tukathia round imwe tukoya hale round tukoya ngari imwe John Saga tukoya ngari imwe tukathia uso tukoya ngari imwe yani tukabangana ura tureka atia ai maisha magethio makenyita rĩu tũgĩtuĩka rĩu kũrĩtio superstar o hwaĩ-inĩ ngari 3 icio nĩ 50 mũthenya ũngĩ nona maisha rĩu makenyita tukiona acha ati batu ya mbia cia ngari ici kauta ngoya ngari ng'ima ina mbiria eni hijack eni tugathie nginya tao twathie tao tukaoya metro shuttle Moro line nona ngari cia kumanja tũrona hĩndĩ ĩyo mbia wĩna ũgĩthie thabarĩ wĩna mbia kaci ũthire ati M-Pesa nĩ kaci koguo ũgĩthie thabarĩ yaku mũndũ na mbia nini 2,000 aya ge mwa biashara na 50 ena kuna 100 nona ai maisha makenyitani na makenyitani tukiambirwo guthunyana o muthenya rĩu nĩ akinyire hĩndĩ igwa atirĩrĩ hĩndĩ ya nũgũrĩ mĩtĩ yothe nĩkaga atia nĩtetheraga twokire na TV kinya haho ĩkĩrĩa kũingĩra brot ndĩrona brot cio ciana he TV ĩtangĩingĩra ho nonyita ma 55 ndĩngĩingĩra ho icia mũgongo na ngari cia thikũ ici rĩu tũkĩra TV ĩyo tũkĩiga harĩa ĩkĩrĩa kũingĩra kĩ brot rĩu ndarũkagia mabati maya nonyita nĩguo njikirie gũkũ ndĩngĩra nyũmba ya mahiga rĩu ndĩngĩre gũkũ kwa mahiga rĩ rĩu ndĩranjikirie gũkũ kwa mabati ngĩthi kũgĩra nyundo nĩguo njoke ndũkie kĩ ibati ũgũthita kũrĩkia ibati kũgĩra nyundo rĩ kumbe thirikari tũcemanie nayo twacuka stage ũguo na ngari twatwera andũ a ngari nĩ mũripoti rĩu tũgĩũka rĩ tũgĩcemania na thirikari nĩ matũĩ tondũ moka kuoya finance harĩa ushuru nona rĩu nĩ matũĩ ona matona TV matiecirie maũndũ maingĩ no kũnjĩra manjĩre nyaje alafu sasa sifanya mambo ngimanegera matano ma kawaida ukinya na huru mahorirwo makĩrwo radio korwo makĩrwo we kuna TV imeibiwa gari nini makĩrwo information nĩguo mogire to make confirm na gũkumie ĩno yarĩ barabara nona haha harĩ barabara rĩu mokire magĩtũthiũrũrũkĩra ũũ nona rĩu kumĩra haha ũrĩ monire TV harĩa nona tondũ maumĩrire haho na niĩ hĩndĩ ĩyo ndathiĩ gwetha nyundo na hau nona wangora na hau ndakwĩra geithia atumia hau nĩ ũrathire kũhoya nyundo rĩu kana ga sister kũigana gata gaka nĩko gokire gateng'ete gakĩnjĩra mama anapigwa ngĩmũria na nani askari wa ngĩmenya nĩ ngũri niĩ nani ndathiũrũrũkire na gũkũ thutha mwena Jumuiya nona hau ndamũkora ndathiũrũrũkire ngĩca ngoroba igũrũ wĩ hau wonaga haho ũrĩa kũrathiĩ na mbere sister akwa makĩhũrwo hai makĩũragio mũtu wako amenda wapi na hĩndĩ ĩyo ithuothe tuma wĩra tũiga TV haha nĩ ndathiĩ kuoya nyundo ũcio ũngĩ nake athiĩ gũcenjia nguo nona ũcio ũngĩ nake ena mũcinga ngoroba-inĩ ĩrĩ harĩa igũrũ rĩu nginya we nĩarona kũreka atĩa athire atĩa harĩa igũrũ ekire atĩrĩrĩ okire he mũndũ endagia bangi harĩa ũguo rĩu twoka ũguo rĩ ndaiga TV rĩ ũyũ okire etite bangi agĩthiĩ kũgucĩria kũ nwanyita twame tumawĩra rĩu nĩ kũ relax rĩu twambe tũ relax rĩu nona hiyo harakati ĩyo nĩguo thirikari nĩweka atĩa yakinya nona rĩu citako makĩhũrwo mena kazini yako nĩ kũhũra mahũraga nguo na matigĩire nginya nguo cia hau tũmeragwo wakwapi nyiki tu nona makĩgwo nao mamĩkora hau mangĩrwo hakuna gĩtu kama hiyo magĩgerie rĩkũ makĩgerie no nginya kĩharo nĩ guo ndokire tondũ rĩrĩa twena TV na DVD igĩrĩ ndokire ngĩingĩra ngĩoya DVD ĩyo ĩngĩ DVD icio igĩrĩ na thimũ iria twena cio ũrĩ nake warĩ kũrĩa igũrũ hĩndĩ ĩyo nĩ ũrĩa gwathiĩ rĩ wĩngĩthie kwa mũrata wake kũu nyũmba nona na nĩ ngĩingĩra kũrĩa nyũmba ngĩoya DVD na ngĩoya mũcinga ngĩkĩra kĩrĩa ikonia-inĩ
ngenyita njĩra nginya Naikuru. Naikuru. Na nĩkuo kũrĩa ndĩrathiĩ nĩ kwa aunti yakwa, sister ya Mzai. Nona na sister ya Mzai nake ndendaga ũhoro wakwa, angĩnyunia Naikuru ũguo nĩamenyaga ũyũ ũngĩmuona gũkũ Nairobi gũtiraikarĩka. Tondũ niĩ anjũĩ niĩ ndĩ mũciarĩrwo waku, niĩ nĩ mũciari wa gũkũ, na ũhoro wa Nairobi gũtirĩ mũndũ ũrakuma kũ Nairobi. Rĩu angĩnyonia nakũu Naikuru nĩamenyaga kũu gũthũkĩte mũno. Rĩu ndathire nginya Naikuru na ndathire nguĩte indo icio mũcigerekerie mũtu-inĩ, ũgaita mũtu wa ngima, ũkaũkũngania karatathi, ũkawĩikia thĩinĩ mũtu-inĩ wa ngima, ũgekĩra mũtu ũcio thĩinĩ, ũkoya Cellotape kana ũkoya kĩrĩa super glue, ũkahaka, ũkaoha, ũgacoka ũkoya shopping ingĩ, mĩtu ĩngĩ ĩrĩ Blueband, nona nĩga shopping tu ka mũndũ athiĩ thabarĩ. Atĩrĩrĩ, ta mũcinga ũyũ ũigana atĩa? Sini thati ni brown ya mae 9. Nginya Naikuru. Ukinya Naikuru ni kwa aunti yakwa. Ndathie kwa aunti yakwa no ndingikoma kwa aunti no thire ngeko na kazini yakwa. Ukinya gakora aunti ye wira. Ndithi guthi gwetha kazini yakwa. Kazini yake nake ni mwendi wa bangi. Athire kwetha bangi ciake naku. Riu ni ngerie na mbocha ahero tha nyingire ku hithe mutu yo ku. Ogu riko. Na aunti yakwa ndoi guka kakajurete karete kurathi na mbere ukire he njukire gucera uraikara thiku ciga tugwa njuragia unakaa siku ngapi ngamure he ndoka jikare wiki niko wagira huko wiki imwe woka wikate wiki imwe ngemire he nimemiss tu nikuja nifanye nini wewe muthenya ungi thina kura thimu ruwiri-ini kwa Mzai niki mwagira kire kuwira huko agero kwa Mzai ni anyitirwo niki Mzai nake oka ithiriru iri toke manyitirwo ithira thia mafuate guthuko mafuate ithina nake tie nyitwo wewe ndio mama mkora wewe ndio neka wakora ndani na agahorwo haro tahana haro unaona hau no tumani no Mzai wako nginya umuthi ndenda kunjigua ona ndona hata ndi mundu anjiraga we ukire wanyunirie we ni nginya thaa ici ndauma njera ni anjirire we niĩ ndũkanjĩre atĩ ngũrũgama ithandũkũ-inĩ rĩaku hau mbere ũmeriform ndari nĩ ndingĩtĩkia nginya ũnine mĩaka 5 nĩguo ngĩtĩkia nĩ ũrifomete Mzee wako na ingĩmwĩra atĩa thaa ici ndangĩnjigua ona niĩ ndĩ natural mang'a ona ngĩmwĩra Mzee tware kĩmbikire ithuĩ twarifomire akanjĩra ĩhĩ niĩ mothi marĩa wanyonirie na ndatwĩte ngwĩrĩte ũkarega kũnjigua ngamwĩra hĩndĩ ĩyo Mzee hĩndĩ ĩyo kwarĩ hĩndĩ ĩyo sister yake thite hore thimwero brother kwa ishikwa thina ke tume Naikuru okerore brother yake niki gwathire Mwangi keki we kuigota ni mucingo horo wa mucinga thithi gucamoka hore sister yake ucio gitoro mako marieri riu kwa kazi ni ucio kuria thiete kwa kazi ni ucio ri aunti yake niwe mukuru kwa Mzai unaona thithi amura Mwangi ko ati umembo gino gwetho ithe thiini na mwarwanyi ne thiini we ucio nake ithira kunjira Mwangi hebu toka huku uguthie ku nithie kwa mwana wake kumbe nake nehirwo riboti aranjira ni nyendagia bangi ndingĩendia bangi na njige muici gwakwa kwega nĩ kũrĩ niĩ ndaragirwo nginya kwa ngoma nĩwe mũndũ arega nginya kwa ngoma wakinya gũkerwo gũkũ ndũkageria gũkinya coka rĩu nĩ atĩa ngwĩka tondũ nderagia bangi rĩ anake matiũkaga kũgũra bangi hau rĩu nĩ tucanicie anake arĩa tũngĩhota kũiguana nĩwona rĩu nyambie gũkuruti anake angĩ rĩu gũkũ tondũ rĩu nĩ nyanjie maica gũkũ aya kĩmungumugu ũrĩa kĩmungumugu tũcemania na anake erĩ tũrerwana ũguo tũrerwana manjĩra hata leo jioni tunaweza enda nimure tunaweza enda hata leo jioni niko na kila kitu sawa tukianjia na ngari ciaku ciana kũguthie na kũ Eldoret nako arĩa kũrĩa moyo kunyemerera memeta court guthi kugira nyumba ciene makahingura unaona makaiya rĩu ni ndoka ndamera wacha na hiyo si wizi tunataka pesa cash mbia koguo ndanete nĩ kuoya ngari ng'ima ore hiana unaona tukahaija ngethi ngĩmatwara round ya mbere makenirie atĩa tondũ nĩ angirigane mona kĩndũ matie manyitangi mbia ta icio
kila mundu aheo 30 mona kumbe kazi ni ndio majuragia leo tunaenda wapi ni urogira ni turathie kamera ini mutie thitarishe nona ai maisha majia manyita ginya na iguru ndaginya ndagia na gwakwa rĩu ndĩ na gwakwa rĩu nyũmba rĩu ndatigio kũiga mũtumia we thirikari ĩkoragwo kila handũ watho ũkoragwo kila handũ watho ndũrĩ Nairobi peke yake tũgĩtuga nĩ aje leo he mũndũ atwĩte ũhoro wa ngari Nissan unaona agĩtura atĩrĩrĩ nataka Nissan mpya ndĩrathiĩ Nairobi hingũre he marĩ Nairobi ya hingũrwo rĩu ndĩra Nissan ĩtekĩtĩte ĩtahũrĩtwo raini ĩno ya yellow unaona na he ndereba ũmwe wa onanĩtie Nissan fulani yumĩte Dubai ĩgoka ĩgathondekwo rĩu kĩndũ ĩtigĩtie no yellow raini ĩtekĩrĩtwo rĩu ndereba nĩ atũheire wĩra ũcio kota agĩtuĩkia mĩrongo ĩyo 50 agĩtwĩra atigie 250 twamũrĩhĩranga tũgĩcemoka tuna 50 kwata tukigana kwata 13 13 na ngiri igĩrĩ tũgĩtukĩra mĩraa na tũkĩnyua cuba igĩrĩ tukiona maisha nĩ uguo maisha nĩ mabamba maisha manyitire ndio gũtwa samania kĩũndũ gĩigua kĩũndũ itana kĩũndũ twathi tukĩoya ngari ĩrĩa wega ona oya tumete kuoya hijack ngari hijack ngari wega hayo thire gũte andũ rĩ kumbe tũramate mũgũnda-inĩ wa Moi na utirame ni kwata nĩ ndiramenya tondũ nĩ ndiũĩ kũu nĩ ndiũĩ na igũ nĩ kũrondera pita hiyo igirira hau soka mwena wa left unaona nĩ ndereba nĩ ndatwarithia ngari igira mwena wa left igira mwena wa right unaona rĩu tũthiĩ kũmatere tũthiĩ kũmate mwena mũgũnda-inĩ wamo kũndũ na ng'ombe cia grade ciĩkĩrĩtwo kĩ macini unaona ndigagwo atĩrĩrĩ kũri huku ni tao na naona vitu zingine la sielewi unaona kumbe twe Kabarak thĩinĩ na ũtio nĩ ũtukũ nĩ kĩndũ thaa igĩrĩ ũguo cio ũtukũ tukiruta kule toka bila nguo atumia ndungu cire matari nguo kwanta uru muno na athuri mena matamaigaro maro matari nguo toka murarutithia nguo niki tutie na time ya kuhura ndo search riu ni ute nguo tutigire ngari tukahore ngari tugithia na Naivasha gutwara ngari ithuĩ ĩno nĩ change unaona ĩno nĩ change twĩ nayo ici nguo rĩ nĩ change no nyita hii ucio ithuĩ kumbe hĩra twa matigari Osman ndarĩ haraihu Osman arĩ gwatĩrĩ ngari ĩyo ĩngĩingĩra atĩa ndagĩka 5 ũguo nene yacoka yoka atĩa yauma ndithio gakorora agakora ndũmenũi Osman nĩ kũroraga akirwa hapana tumejakiwa bwana sipote juu amepiga tochi hivi akakuta gai watu kama 10 wako uchi watu wanajishika hivi mwingine anashika ikagua wachine korai gwatĩrĩ ici nĩ jini kana nĩ ndũ unaona hii rĩu tukate aria Watchman acanũrwo rĩ nĩ a security ko nĩ makona okitoki ithitie kĩure okitoki auge watu umetupwa hapa Kabarak sijui nini ule makiaragia ithuĩ kumira tũrũme tũthiĩte town tuinde barabara yake ya Naivasha unaona rĩu twĩ Masinjeri kũ barabara ya Masinjeri tũgĩthiĩ Kiamunyi ndeko nĩ Naikuru iyo area ya Kiamunyi ohĩtũke njera PGH au nĩ ngari rahũrĩrwo kũgũrũ na thirikari ĩkandũria mũtĩ-inĩ nĩ mwĩtanĩirwo ĩkagũtha mũtĩ kwa mũtĩ ũkahinga barabara niĩ ũcio ndaunĩka kũgũrũ ndahinywo nĩ dashboard na tiĩngira ihĩndĩ-inĩ nĩ ndaimwo nĩ kuma ngari-inĩ arĩa nao twĩ nao maringĩka kila mũndũ azirahi ndereba wa ngari ũtwe nake tondũ no atũra harĩa mũndũ ũcio arĩ atũnengere mbe ucio nĩ wagire tũtikoragwo tondũ thirikari nĩ erirwo ndereba iyo gari akona nĩ yoga kwa hivyo msipige gari marisasi unaona rĩu makĩndũ mekire mahorie kũrũ kwa mbere mwena wako twarogoterwo hau hĩndĩ ĩyo rĩ thirikari gũkinya ũguo yanjĩrie atĩrĩrĩ wakopi wa ici ndamera niĩ nĩ mwene ngari aici nĩ mega atĩa nĩ mora thirikari ndĩahorera kidogo ũngĩa akunũka na hau tondũ na Nissan haha mbere haha ndereba rĩ mwena waku rĩ ndĩatinaga space gakoraga ho hĩndĩ ĩrĩa ciambire kũhũrwo rĩ ndereba kũnjire hau ngari yahũra mũtĩ yahũrire mũtĩ gatagatĩ ku rĩu atigirwo ekandaki-inĩ gake nona ndaumire no nĩ umĩirie kĩ ũthiũ nĩ aringithirie ũthiũ rĩu harĩa thĩna wokĩrire rĩ
we ena uniform juu chini niĩ ndĩna t-shirt ya Arsenal ũreciria thirikari ĩgũcemũka atĩa ũreciria thirikari ĩgũcemũka atĩa ĩgũcemũka ta ngoma wewe ndanganya nĩ mũnyagari na kumwe nĩ mkora kũmaiguithia hapana hĩndĩ ĩyo rĩ mwenzangu arutwo ngari-inĩ kũtahũrwo rithathi ĩmwe wathika hapana usipige mpaka toa huyu mwingine kwa gari toa hata huyu kwa gari watu wapigiwa wapi hĩndĩ ĩyo Oda Mĩcuki ugĩte augĩre haha Mathare if you play with the snake be ready to be bitten rĩu me ithuĩ atirĩ wĩra ũngĩ nĩ kũhũrwo rithathi hau unaona bahati njega ucio Moi nake umĩte Kabarak auma na ageni aramatwara State House ni maambassador unaona aekora jamu olie nini ero hapana kuna accident imefanyika hapa hata kuna vijana wameumia iliti akiume akione akiuma leo anu waizi akoli nini wamelala hapa chini kero hapana anafaa apigwe hata wewe tunangojea tulio hapa tuwaue Moi akiuga hapana hii vijana kitoo sana hata ndio wako na hizo tule 21 22 23 nenda na mko 23 22 akiwa hivi vijana ni kazi wamekosa hawa wanataka kazi ni kazi wanataka hawa peleka huko prison na huko hedio deha jakija moshari mweno ni moshari mweno ni kafuri mweno ni thibitari njere ha thutha unaona Moi akiuga apeleka hawa prison na akiuga peleka hospitali na akirudina munene ule wana thirikari Oda akimeripotia na watu tunawataka unaona utika kwanza megire ginya argument kwa horo wa kurago utika ilisemekana watu wapi kikiuga hapana nimesema hapana ua peleka prison na ripoti yao agetero ule ocio wa marogamire makiuma Kabarak fuata ikesi to make sure peleka wapi yo ni thirikari kwa tatu bila tukirenea thirikari hau tondu thirikari kila mundu ero ohoro itu akuga biashara watu ya Moi itaki o kila mundu ayo biashara akerwa akuga ndagwika atia leo haria thina wokirire ni kurutwo ngari-inĩ ĩrĩa tondu Moi nĩ wetire breakdown nĩ arĩ kambuni ya breakdown hau town ya Naikuru akihura thimu mwenye niĩ ngĩigua akiuga kuja hapa PGH utoe mtu ako kwa gari amekwama yokire numberless njeru ngirutwo ngari ndu thina kurutwo ngari-inĩ hĩndĩ ĩrĩa thukutwo ngari-inĩ nĩguo na tuteire mataire nguo na hĩndĩ mareho nĩ randikuru we hau nĩ ũndũ ndĩra Ngai njigua atĩ mutha augire atĩ watũre maĩ ũgĩatũra tatũre akwa thaa ici nĩ kĩũndũ kĩrĩa ndekirwo we hau nĩ kũgũthwo rĩu nĩ raia menjaga thirikari ĩkĩona ũyũ nĩ akũragwo makĩhũra rithathi tokeni rudiko na cruiser unaona magicoka radi cruiser ino rĩu ngirwo atiriri wewe hebu ndio ingie kwa ile gari kuhendo kwa thakati nono leo na movie ati star organic ni umia nenda kukujiokoa uko na kiundu kigeko na hapana iwezekani hakuna kitu iwezekanagi kuma hago thiginya hale ndathire ta mundu uratumira maguru macuma na ndio kukura thakati ni faster ukinyara Land Cruiser-inĩ ukinyara Land Cruiser-inĩ atumia arĩa matarĩ nguo na athuri menga Land Cruiser-inĩ tũrathiĩ borithi kwandĩka kĩ statement we ureciria ũngĩgote thĩinĩ wa ngari ĩyo ndaikarĩrwo mũtumia ajikarĩra nginya ũthiũ enoi ulikuwa unaniambia nini ulikuwa unaniambia nini ndio ngekuwa wewe unaniua ugero wewe unaenda kufa na simu ulikuwa unataka kutua mpaka mnatupiga mutamuka hendo kuguru ndendo kuguru nganyerosho urauga ati ne budirauga ngero ade kushinda ukipiga nduru unapigia nani nduru si ulikuwa tuambie tutoe nguo sasa wewe leo tunavunja kwanza mudhumio akirehe kidoje kile kuroko dawo kunaniyo nona mekie no kile yawe kuja ndude agire ginya borithi nekuzirahi razirahi nona ukija huo borithi toka enda tena sel no gutora leo ndogota na leo jibebe wapi atumia meha na athuri matari nguo
urecia marasa mokate mona ndo mena nguo marahura maita fote andu moka makore ai keki yako na gadio nigekuru sini huyu tijie wewe ngai baba nginya muthiri kare kijira tiriri wacha ujinga jipeleke sel bwana utakufia hapa au ni udabirikirie kwa komando anafanya kazi nigine gukira nigine kuguru ku wapi ngona uthigio ngagwa riu nigine gukurumina na ndoguo ngekinya obine aya aria marandika obi makara manya mundu agatia kwandika otha obi we turuku mukamura we ndakinyire rero ndegira rero ndahorera kona ini ungiuga he kumbe ngeno aturaga nogera harega kona barabara ugathoreka barabara ngai mane maisha mariko kumbe nende kipindi kianjia ona ndiguthetwo nende ndira kuguthwo riu wega ndidia tutia buku kama kawaida maandika statement na nyida ndaigio thero riu ndamenya maisha makwa ni meka atia ndatulia we kumbe niguo CID no marenda gukari uneko mboke maria mucinga wiku mari ya serikali na kafaulio kindu kingi na kabangeria kuria kiuria na ndukuria ni thirikari gukuria te kiuria te mucinga wiku turenda ngaki we ni kindu kimwe nguri muno riu ni ndakimenya maisha make atia ni mahorera unaona we thaa thita cia utuku wakwapi ukajaka wakwapi ikumikoreo micio heku ithu aya ni ndirata kuruta haria ndi aya tuna ni mahota kuruta haria ndi ndigani ukuge we toka ni ngamonie kuguru makanjira hata kutupima na kuambia utoke nikifika nje nikupata nje ni ngona wana mena gone kwa na mara agithi ni ndiruma ngoga goyo ka juju nige ihenya juju la dukurusa ini ogewa to yo mutu kwa dukurusa weka kwa pijot buti dauro buti ne jedio dato roko ngakora ndegithaka akono na ikuno kule kule to creator tukinya ku creator agakora asianza ko azangu hau makomete matienda kindu giki tupatie bunduki endo turakora nginya game fresh mata urahurio ta hwai one ta waiyo one yakuire kuri nginya ungi ubuthite marenda mucinga matienda wana tupatie bunduki ngamera mimi sina makajira unaona hata huyu alituambia hivyo nasema hana haya tukiota idheru magathiga hau ani thaa mugwanja cia utuku moka muthenya ungi thaa mugwanja cia muthenya riua riakanite gutire kindu ngika uhuritwo kauna ngo mwiri wothe matira kindu kingi tunataka bunduki muthiga makena ni aje hii mundu ashinde kusumbuana na wanini watu situacha na watu tumalize watu akerwa hapana watu wako na oda lakini hata kama oda iko watupatie nini bunduki we ndio huruta wiki ngima urahoro atigo thauti ni tare umia no bado thauti ni umia torario uti nduge takuga unaona nduguru mune uri waheirwo oda ni moi atushughulikire ayuka guturaga ntuturo igoti gutukora uri tuhiana waturoko na bana siku wacha akiwa hivi aturie we mjapeleka kotini bado ni nini mmefanya kumwera sisi tunataka kukusiku tunarudisha mundu kutika watu peleka kotini kesho lituko fingers haraka igotini utore igotini jaji gotono wakauga abana ayo wiki cia kwapi ayo wagetu ni nini watu nakaa hivi ayo akauga ni accident watu walifanya accident jaji akauga ado matoroki thibitari kuo to thibitari nduko to thibitari raicio no makotoro njera muthenya ngutoroku thibitari riu no ithu rumande tutiria fungu ithu turia rumande gukinya njera ni kuri watho wa njera na raia iko tofauti watho ri njera na watho ri ukuraia ni tofauti wakinya kuri njera ku ni bururi ungi ni ndawira ungithi umugima guthie Dubai kule maisha ni tofauti ukinya kuri njera pesa medical ijatoka pesa hospitali ijatoka kwa hivyo ni mgoje pesa yani itoke ni raici gutoro njera ri ni ndara ukinya njera ni renda kundega gutira ndu ingigwo huritwo njera ihurite yu andu maihurite yu riu gutire handu ungituika atiriri pereka uyu kwa nyumba
tondu atira ndungikomio unaona ekubidi roko kwa Ndaramea the richest man uthi mundu kanake buto Ndaramea kundu gitogareka ngira Ngai kumbe ithu tukire kuri handu guku round tondu uria enjera na guti kindu kienjera ahuthira tiga uriera indo ciacio ni special matireti yake ni special muringitu wake ni special irio ciake ni special na irio ciake na ciare ho ndaria ni kurumaruma akarita sausage akarumaruma sausage athambutha agatigana nacio icio ingi tugatigirwo hau tukahurana kamwe tukamba tukarua haro tana haro tondu wewe nenda kuria nguku na ngi wenda kuria nguku no na ngenda kuria nyama nona ni kwata ni kufurugana nginya ringi ria betaririka ria mbere ni guthi twitire irio tondu hari urenda kuria irio special gukira ithue yangi turareirwo mucere hena nguku stew hena nyama ya mburi matiri ya mburi aria ya swara ona nyama ya swara iyo ni ya mburi cio tumaria na rugitwo ge special riu kure mundu urenda kwi tondu muhuragira nguo riu ukona minta kurai nona riu na ithue yangi twaria rugana twaria andu ana atatu umwe wa kumuhurira nguo umwe wa kumurehera irio kana mai irio ciake ciria gukiria na ngari ti cia njera aya uyu ngi nake ni enda kindu gutwara thimu igachanjwo nona acio ni afungwa ti murumande nie nake ni ithue rumande aya ngi ni afungwa riu na mufungwa nenda guthuru murumande tondu mufungwa ni ukona si gukira murumande njera ni ya muhwo ti ya murumande nwanyita we murumande we mari ya borithi no mufungwa ni mari ya state unaona riu gutoro kwa Ndaramea uka kwa Ndaramea ta thiku ithatu ndambia kuma ikire igunyu mwiri ironde cira ndauta kigunyu ndeko ni kigunyu kirauma ofutha eni kuruge kuruma nginya kiria citagote igunyu cirauma anu auta kuona ki ureka ukaguta kigunyu Ndaramea akiona ye uyo atakupia hapa akirina munene akiuga uthi na mbia cia gutwara mundu thibitari arumande thibitari tuteire mbia ciume ku hedikuo yabidi Ndaramea no arugamirire I'll be in charge of that take him to the hospital ugutwara thibitari ndagitari ururani tiburi no yo tuyire next week batu kamwira tunyithetwo na akini mark na dent ino niko na dent yake iko akini mark na dent iyo na akini mark accused yako to nake ni moyo kuno hiena mwaria unaona riu ni amunyekete ni amakire riu gukinya uguo ri akiuga kwatha sijukwa na tondu hindi ya hale accident ni ri moyo gwa ndo thibitari ndatwarwo thibitari no ndethire ngitibiwo no ciro ndathecirwo unaona na daktari ucio no wanjirire umekuja umesahau juzi mliacha mmetutupa huko Kaptembwa egeria kuririkana ni ndirarikana riu andirikanie na bahasha mbia ciake ciri bahasha atwete mushara wake wa 78,000 riu autite ciringi magana matatu he 78 kwa 77,700 riu cia ndagitari ucio acamukire tondu gutiere nginya mbia cia gutwara mwana thukuru unaona mwana umete mid-term kwanza yari mid-term ni gucoka thukuru riu ndagitari ucio ni acamukire muno riu hindi yore akinitisha thibitari ndi hau accident ni akinitisha tondu atheci cindano tetanus akinjira sumekata kukua wacha mimi nikuue agithesa unaona akijeni nimekupa dakika 15 ukuwe umezima wewe ndo dahura nginya sister kwa mwira we kesho kuja kwa Jack mochari uchukue akajulia weke ukete na kekega ujoke mochari kuira kina ndego ni kwa yuraria na mwira ithu twinjirwo ni ndatoro mochari unaona ndo ndagone digitie dakika cigana ikini ndahoya ngai ya ngai riu mani ndoka wire Jesu Kristo ndakaire kuhigiria murango-ini ni mwakine ndirathoro wa mwaki ni rogerera ngai undeithie mani tondu ru haria nginyite maundu ma ni kirithia bahati kumbe ni ndawa cindano tetanus unaona daktari akakuhutia akaigua ndeigua ruo akanyongerera cindano akanjira unavuta bangi
wacha nikuoneshe wewe utaenda kufe agathece ngi akanjira sasa hii haumalithi dakika ngapi 5 gai kabohure mundu haro ya mwiri ukira gutishira mundu tondu ni ndani ndawa no me ungithecwo ndawa ri ni igua reaction ya ndawa ikingira mwiri tuna rau ndena injari kuguru ndaigua ruo riu ndathecwo ri nda kugara kuria kwatia kugara ndatiga kuigua ru riu ngamenya ku mundu aikuaga aiguaga atia riu nginyorosha wega ni gutige ata ndikanarengarengo to njigua mundu ungikuengoje ungikuengoje ri urengarenga gona kiria riu ndikinya ndiria njinyorosha wega muno ndiege atia riu ndagitari ucio ndacokire ndatoro njera nure ndacokire kumukora nona akinjira hukukufa ai sasa leo avande aginyera avande hebu toka nje huyu kijana hebu fanya ripoti yake amekufia hospitali hiyo hakuulizwa na mtu swali akamulai hapana madam huyu kijana alininyang'anya ukakijira umekuja kutibu mguu hebu mguu yako ndio dina wiki 3 itenda thoro kuguru ko ginyere kuhona kurahona somehow ni kwambia kuhiana ta kurahona no gukuona gwe nuthu wanyita tondu gutira nyoroko riu kurikara atia riu ni kwambia kunyitana akinjira sasa hii ni kusaidia tu saa hii wacha nikate ndaitoso adishire ginya ndende rahonia ngimwira ndagitari usikajitishie mtu tena hivyo tondu wajirire sasa leo umekuja afande mekatani kuwe kidogo ika na gutinia kuguru na kugurira gutinia nguigire haha ndio kare kiukage kai ngaire kumuthega mwira ndagitari ndeithia mani akanjira tulia au kana machini no machini ni kwa maguru ni kuri nyundo kuri nyamu cia gutema cia gutinia no bo nona wakaja ajura yete riri wataka kutumia gani hapa kamuria nini daktari akanjira wacha kuuliza nini mpaka kule kale ka thitima ekira thitima ine ti kaka inyo ta gathioka akanjira hii ndio rahisi na kata haraka lakini utasikia uchungu sana wacha tutumie hii ya mkono kamuithia kamwira daktari mimi hata nimeacha uizi akanjira hapo wezi ibia mtu hata kuniambia umeacha uizi ukirudi utaiba tu sasa dawa mzuri wacha tukate hii mguu hakuna siku utalia hii na mimi nimeacha akaniambia aje umeacha aje na ni vile umeumia mguu wacha tukate gemwigire uha to hetanirie ni bia akijuli uko na pesa gemulia daktari pesa ni kuna vitu vinafaa zinuliwe hiyo bandage unaona hiyo bandage inafaa inuliwe sijui na hiyo choka ya kunyorosha sijui yako ile fulio kadha 800 ajira tunataka 800 kama sio hivyo nikate mguu kama mimi sina pesa akajulia sasa kusaidia aje acha mashini nikate mguu hii nikikata mguu ndakusaidia mimi sida hakuna kitu nakura sinikukata tu nikikukata unaenda jela hivyo na bila mguu sasa daktari ya mudhirikali pesa iko wapi amira pesa offside charge aniambia nimpigie kishajo ni pesa nga akihole offside charge offside amutumira amura no problem natuma askari akuletee pesa ndaramia no utabii sio ndio sio kasiale ho etigie kota 5,000 sioka barje thie kiguru nginyorosho kuguru wega daktari akijira wewe utakufaraka na juu utakufaraka tafadhali rekebika ni kama mwambie mimi sasa nimerekebika ananiambia si saa hii mtu arekebikagi saa hiyo hiyo kurekebika kwa mtu lazima ukaeka gimulia kama akijira kama miaka 10 hivi gimulia miaka 10 ndio daktari ameza huyu kana afugo kule mara kazi daktari umefanya nini wewe makosa yako ni gani unaona ngithode kuwega ngisokio jera leo kizugumu kutikia jera kuyurite dawo kurite gogonio na wakahoritwo bandage ginya haha unaona leo wira aku nigutinda ugithogotha kihau ugu tondu chawa ngongoni ziko ndani ukamete uwaigwo gwetho ugambia gwetho iguru wa kinyamu kiuke plasta ukaigwa yeya ukageria ginya wiki akire muti wapi riu ndikari uguo miri 3 yura ko ni gutagwo tangu ngane kuja
ngota riũa ngahũrwo nĩ riũa nginya ngaramika ngera afande bwana nitoeni hapa akaje tukupeleka wapi unataka kutoa mpeleka wapi hapo ndio unafaa ukae utajua gwĩthiĩ kũrũĩka atia ũkĩhona unaona rĩu nĩ kwahona njera hĩndĩ ĩyo rĩ gũtirĩ kĩndũ gĩtagwo maĩ kũrĩa rĩ nĩ rita rĩrĩ rĩmwe na nĩ bahati ũrĩe mũthenya ũcio rita rĩmwe nĩ bahati tondũ maĩ tha marĩoka hwainĩ na nĩ jeshi yarehaga maĩ jeshi koguo moka hwainĩ tũkarĩa rũciũ na tũkarĩa rita rĩrĩ rĩmwe kwĩyoga ũkeyoga rĩ niĩ ndaikarire mĩeri 6 rĩrĩa ndahutie maĩ ma mwĩrĩ mũthenya ndeyogire ũrĩa gũtaraciarwo rĩngĩ maĩ gĩkombe kĩmwe nĩ ciringi 100 tondũ nĩ roaster ĩno na roaster nĩ 100 kwa mũndũ gũtahĩra maĩ gĩkombe kĩmwe ũguo no mũhaka mũnenge roaster ĩmwe na roaster ĩyo nĩ 100 rĩrĩ na gĩkombe kĩu wanengerwo kĩa maĩ ti ũnyue atĩ kukukuku atĩ nĩ wanyua nyotoke abana no woe gacuba ta gaka wĩkĩre maĩ macio makinyeha ona gĩkombe kĩu ũkunĩke ũtũre tũrima hau ũrute nguo cio woe boxer ũmĩitĩrĩrie maĩ ũgua ũmĩhake thabuni nĩwanyita ũmĩhake thabuni inde thabuni ũige tũmaĩ twaku hau kando wĩhake rĩu thabuni wĩhake thabuni hau ũgaitĩrĩria tũnini ũkĩhaka thabuni rĩu nĩ kwĩyoga ũitagĩria ĩyo nĩyo shower nĩ gwĩkamũra ũgekamũra hĩndĩ ĩyo wekamũra ũgĩcũngaga ũkĩona no tũrathiĩ he handũ ũramenya wakinyia hau gũkũ kũngĩ nĩ kwĩhura nona weyoga rĩ ũkĩyoga nginya haha gũkũ gũtirĩ maĩ mahutia no gũtirĩ na thĩna bata nĩkũ ũkaiga hau maĩ ma kũnyua rĩu after kũrĩa nĩwanyita tondũ mũndũ arĩa nĩ aiguaga gwĩka atĩa kũnyua maĩ nona rĩu indo tũmaĩ tũkinyĩte ha haruta haha rĩu hau nĩwamenya atĩrĩrĩ haha ndĩna roaster nuthu na tũnyue na mũndũ ũcio maĩ koguo nĩ ũke na roaster yaku nuthu ũnengere roaster nuthu maĩ maya tũnyue nawe na ti atĩ waku nĩ ũratũnyua ũũ ata nĩ nawe pole ũrĩa nĩ wakerwo taruga atĩrĩrĩ ũnyenje wega ũkĩmenyaga nĩ kau kainaga kana nĩ atwaĩ nawe manyani nona he karũmbo kamwe ũguo twohetwo hamwe nawe kunda rũrũ tondũ twohetwo hamwe na nĩ kũnyua mwarĩ manyuanagĩra ũguo kanini ũkanengera mwenzako ndũkanyua maingĩ ũkanyua thaa ici nĩũkũigua nani eko na maji ama nauza maji roaster nusu ũgathimĩrwo rĩu no thiĩ gũtiĩte haha roaster nuthu rĩu ũkawĩkĩrĩra nginya ha gwĩra ũkĩra mũrataguo ũkamwĩra sasa hii ici ni ya kesho na kesho kutwa sawa ũkaiga bagi-inĩ ũkamake sure ũkaruta bagi thĩ ũkoha bagi no mũko wĩna kaũndũ gatagako wekĩra thĩinĩ ũkoha wekĩra bagi-inĩ koya nguo ciaku na takataka nĩ maĩ ũraiga kamũthitho tondũ gangĩtie gakorwo gaikarĩte thĩ ũguo ũragwo nĩ anje ile nilikuwa hapo imeenda wapi asijui nini ugecoka huko atire ai akiri hot cake unaona rĩu njera rĩu ũthwambire kũrehe thĩna rĩu tũrĩage nĩ ũrũmande na maica marĩkũ design irĩkũ maũndũ marĩa tũrambia kwĩyonera unaona tondũ andũ nĩ marwarire gũkũ mĩhare wĩna mĩhare gũkũ kira kũndũ yani nĩ ũrwarire nginya ũkorigwo atĩ no ngahona tondũ nginya rĩu ngothi ndũmenya ngothi ĩthondekwo nĩ maĩ makũnyua na makwĩyoga ngothi nĩ ĩrehire thĩna nĩ ũmagarire nginya weyoga nĩ ũrarakwo nginya rĩu nginya andũ kona maĩ wona maĩ ũgetigĩra maĩ tondũ watũngagire mwĩrĩ nĩ tũrehire thĩna tũkĩambia kũrehe thĩna twathiĩ igoti-inĩ twambire gũkua ngima kwanza tondũ ngima ya njera ndĩhiana ta ngima hĩndĩ ĩyo yahiana tarĩ rĩrĩ no ũngĩthiĩ ũkore handũ kagoto gakorogetwo na thimiti maĩkĩra mũthanga ũyũ maĩkĩra tĩri yani indo tofauti nĩguo ngima yahiana tondũ mũiko ũrĩa ũrakoroga mũtu nĩguo ũkoroga nginya mwaki akoroga mũtu ũrĩa wanyita mũiko aũgambagia hua akagũthagũtha mwaki ndome mwaki ti tũmakara nĩ ngũ
nĩ makũ manene rĩu ngũrĩa ndũkĩenda gũcokeria na guoko rĩu nĩ kũgũtha ũgũthaga ũũ rĩu ũkĩruta mũiko ũrĩa mwaki-inĩ ũkĩũcokia ngima-inĩ no mwaka ume na makara nona na kĩrĩa wĩtagwo atĩa mũhu nona ũgakoroganĩrio hamwe na kĩ rĩu hĩndĩ ĩyo ũkũgaĩrwo ngima wĩthiĩ ũkũgaĩrwo ngima wakora wĩna ikara mũhu maĩ mũcakwe nona rĩu ngima wareherwo thutha ndagĩka ta 10 ũguo ndathiĩ ũguo ndacoka rĩ nginya ngima ĩyo nĩ ĩgagatire rĩu twakuire ngima tũgĩthiĩ nayo igoti-inĩ niĩ ndĩrekĩra tũwarai nona ngima ĩyo ndamĩhũrire warai-inĩ thĩinĩ ndakinya igoti-inĩ handũ tũthiĩ cira nĩ kuoya guoko igũrũ jaji akusema mimi sijakula niko njaa jaji akaribu uko njaa aje uko njaa na jera watu nakula hata kutupima jaji kwa akiamba kenda hiyo ngimwambia hapana sikupimi mimi sikulagi niliandikiwa ugali hizi sasa hebu angalia ni nini jaji ara akiribu atire na hii kweli ni nini inaenda kukani kama ugali si ugali tuka tubitike tu government laboratory Gũthĩrwo government laboratory yokire kiuga ni kitu inakaa ugali. Leo tukira jaji si tunataka ugali, si kitu inakaa kama ugali. Tunataka ugali. Juu ile unga ya huko ni ngimeka ni mutu ukahatũki gĩthĩi-inĩ. Ti ati order ya thirikari heanaga hĩndĩ ĩyo rĩ maheana order gĩthĩi-inĩ. Mutu ũitikangĩte thĩ wekĩrwo makonia rĩ ũkarehwo gũkũ njera. Rĩu wakora nginya tũrarĩa ĩno ya ng'ombe ta gwatia ti maize jam ino tuwita ati no ng'ombe heagwo brain ya ng'ombe ndio no yacigirwo kugiria ndio akora nginya ngikona hapana ino ti mutu uyu mutu ina kile kiga no mani yo ti mutu unaona no ni undu aki ni irio cia ng'ombe ile cithiagirwo ku githĩi-inĩ uyu tukire nginya tukimera hapana sisi tuendeni uga tuendeni unga riu guthuka ngima no rutirwo ki mutu no rutirwo ki kambuni ningĩona mutu wa kambuni ndũngĩrĩka niki wĩ mũrĩo wĩ njera nĩ ta keki wahe gĩrĩceni yakwa ndaigua ta donut ndĩrakarĩa nyuaga gathira ta mũrenda atĩa inyuĩ na inyuĩ mũndũ wa thĩ ndaiganagĩra tondũ ũrakora ngima ya rugũ rĩu mũtu warehwo wa njogoo nona nĩwamenya wa njogoo nĩ na ũrĩa wa gũthĩi ti ũndũ ũmwe nĩwanyita ii rĩu wakĩrĩa wa nduka-rĩ no mũhaka ĩkĩrwo ningĩ ndĩgakũnyiha hanini nona na bado ona ũrĩa ya gĩthĩi-inĩ gakorwo o kanini rĩu waheo kena mũrĩo gatirani ona ndũngĩeterera mboga ũguo ĩkĩrĩirwo kamwe bangĩte raini ya mboga ngima nĩ thirire tondũ ũragacama ũkaigua hĩ na kameni karaharũrũka gatirenda mboga wĩkinya mboga-inĩ rĩ kũrĩa gũtirĩ mboga cirugagwo na ikonia cikĩragwo ikonia-inĩ mboga ciekĩrwo ikonia dramu ĩkĩrwo maĩ ikonia rĩrĩ rĩkorwo rĩkĩrwo dramu-inĩ ĩkĩrwo mwaki-inĩ ĩgacamũrwo nona maĩ makahũa nona ũmenye icio nĩ mboga cia hũa tondũ maĩ mahũa icio nĩcio mboga twagĩrĩirwo kũrĩa na maĩ nĩ mahũa nona rĩu ndũngĩruta ikonia rĩrĩa dramu-inĩ tondũ nĩ rĩhiũ nĩ woe maĩ mangĩ mahehu ũhorie nĩguo ũrute maĩ kĩ mboga ĩyo ũmĩrute rĩu maĩ macio nĩmo tũrenda tigana na mboga thubu nĩguo ũrenda na waheo ngima ĩna mũrĩo koguo ndũreterera kĩ thubu rĩu ũkĩheo thubu ũkona ta waste mara waste rĩu ningĩ tũkĩhe thĩna hapana hii unga kama ni hivyo tuongezewe ration na njera kile kĩndũ heagwo na kilo nginya nyama nĩ ĩmwe na nĩ thimĩtwo nĩ gramu cigana ĩmwe nyama ĩmwe no tũtirĩ nyama ũguo ĩmwe pici ĩmwe ĩyo nĩyo nyama ĩyo aheo ĩtagwo balanced diet uji bila sukari ndũkarware mũkĩrĩ itonga nĩguo cirĩaga sukari hatirĩ maguta nĩtaokanĩtio tondũ maguta irio cirugagwo na maguta thĩno no waheo mboga icio maĩ macio no waheo maĩ macio kĩrĩa rĩ maguta namo rĩ macamũkĩtio kando nati nĩyo ũkũgayagĩrwo nati no menye maguta ona gatata gangĩgwa maĩ-inĩ no makambe nĩwanyita rĩu hau nĩho mũndũ aragũtarĩra tũcici tũu unakula ngapi 3
Peter washine maguta wathi kulalamika kero wewe nyinyi matajiri wanapewa balanced diet chakula kidogo maji mingi unaona na ukero uko niyo security yenye uko nayo iko sawa kabisa ni ya matajiri sasa kila kitu yako ni ya matajiri waikara kwa Yesu Kristo kama ndio utajiri wacha ikae kama ndio utajiri wacha ikae na kwa security uroga atia urathie kugokero wewe tajiri tafadhali hata kulala unajua kulala pia urali ati hivyo unafikiria kulala unalala na masaa kila mtu ni saa kulala watu kama saa hizi ngapi saa ni kitu 3:25 saa ni watu wanakula sapa sasa wakalale ama washamba itakula sapa ni kulala ikifika saa 2 unafaa umelala na saa umeshafungiwa ulale saa hii so saa hiyo saa 2 wakuja confirm mko poa ni sababu mko wangapi tuko 70 au mko 70 ya saa ni kulala saa 11 lazima mwenzenyu muamshe hapo mwenye amejifanya ameokoka mke aanze kuimba wimbo mwaka mzima kwa sasa unaanza kwa blanketi sasa hiyo ni maneno gani yameanza ndio kurota wega umara ya na genyo kina no guruki wake unaona leo maisha make tukebe kumenyera leo thirikari tukebe kufuga na thirikari tukare ugatu redeni uga mzuri gwetukero mutu ni rehagwo ugacanganywo wa raia wa kiria wa duka no wa githii na matikarehego cio wa githii ki riu kindu maturehega kindu kia wana ni mboco iracemuka ikahora ikareho ukona mboco cirathaka iguru ukarigwa atiri ii riva sangapi aikorwo mboco cirio mboco irathakira iguru uguo ukerwo kindu kia bata ni thubu riu mboco watagirwo nginya mboco ikirwo ngima-ini ukona na leo mpishi ameniokoa amenipa mboco 8 riu lazima nimtafutie kitu kipande no makomwethera kibande gia kuhura nguo tondu muthe ni akwa 4 5 3 kuringana na giciko uria ithondeketwo unaona riu maisha tukiambira ku katiba yoka 2010 ri riu niguo twambire na hiyo ndome ture thomu bado tukona everyone have a right to live you have a freedom of speech kidu muvugote ni freedom of movement unaona nimekorera kumionia mitugo yo mikora ayayaya nikira ndi haha nikufuruga ru thirikari tukeba tukumone turi agwitwo kwanza twataka kutunyongwa ndio tumenyongwa na maisha yetu tunafaa tunyongwe na mekati fanto tuna hado ya kitu you have a right to live ndio hatu kuonia thirikari tuite hii tukeba tugithio strike twataka tunyongwe thirikari ati unasema nini nataka kunyongwa tukero goje ntopanga siku titu goje atukuri haya thirikari kwa taithero tugithi ku ithatu tutakuria na kama itubembeleza hii tukemera mtatuletea judiciary na mtatuletea parliament sawa tutakura munene ucio ri akiona tohega muno gutuki agitwira atirire sasa mutakura leo tukimura lakini sitakuri leo tukura judiciary gikuja kuma ndio ni magoma agitwathi ku igicigana icio ni thiko cigana uthie kidurite tukembia kuria Colgate ndio ndamenye Colgate ni ulcers wadimenya ari benda menye hindi yo tondu ulcers hindu ya ndora ihenya no ndaria Colgate ikahore tukiria Colgate tukenina tugitigara uguo tuthie kindu gia kuria tuikarite uguo riu andu angikinya macamoka mundu akirithia thabuni agetwo ni akua unaona thirikari igoka igacuthirie kona uyu aja kufa uyu bado ugatuika pe maji gutire kinya mai makunywa unaona riu kifa kierirwo watu ya condemn wamekata kukura wasema wanyongo ndio komiti ya bunge yokire njera na Ivasha na Kamiti munataka nini kunyongwa riu gutire watho wa kuraga unaona riu mathurite munataka aje nyinyi si naombia haki ifanye kazi si mnaombia tunafaa tunyongwe tunyongeni basi riu komiti tuweke yatwa komiti tuweke na komiti ya bunge na judiciary tuikare thi tuwerewane
Unaona? Kutakuwa aje? Kuelewana ni gani? Wafungwa kae pande, judiciary pande na parliament pande. Palipote wabunge wako, hiyo inakuwa ni parliament. Kwanza komiti ya bunge ikiwapo, hiyo ni bunge. Unaona? Ikagua sisi tuko tayari kunyongwa. Wabunge nyinyi mwapitisha sheria huko bunge. Pitisheni watu wanyongwe. Wewe hapana, kila mtu uko na haki ya kuishi. Sasa niko na haki ya kuishi na umenifunga maisha gerezani na mimi nakufa. Nikiwa maisha gerezani sifai kukufa, mimi nafaa niishi. Lakini si ati mimi nimefunga maisha gerezani na tena nakufa. Aje? Kama unataka namna gani leo tumachokilie BPDA ine leo. Tugomera sasa, nyinyi mnajifanyanga nyinyi wasomi sana. Msamaha isamewa kina nani? Ninyi judiciary mlisameheao ama ninyi parliament mlisameheao ama ni sisi wafungwa tunafaa tusamehe? Makiuga nyinyi wafungwa mnafaa msamehe. Na hii Bible mnatubebesha bunge kotini ati na hapa mbele ya koti ushahidi nitakayotoa. Mbona malilio yangu hamtaki kunisikia? Ushahidi wenu mnataka niseme ukweli. Na malilio yangu juu kotini ikifika kwa robbery malilio haiko inasikika kwa. Unaambiwa hukumu hii kesi ni moja tu. Ni kifo. Na sasa hakuna hukumu nyingine itafungwa nayo. Tukienea bunge hebu tengezeni hiyo sheria. Bunge yetu ndio mnataka aje. Tukimwona sasa sisi mjue vile tutafanya nini? Tutatoka huku. Bahati mzuri ama bahati mbaya kuna mtoto ya Kibaki naye alishikiwa China. Na mtoto sijui Wetangula ama sijui nani prominent people wameshikiwa nje na madawa za kulevya. Au hukumu inafaa hukumiwa na sheria za wapi? Za huku Kenya. Za huku? Unafaa hukumiwa na sheria huku. Sasa itabidi wale wako China wakuje wafanye nini? Wafuate sheria huku wajue kunaendaga namna gani. Watakuja baka prison da. Sasa hapo ndio ilibidi Kibaki atutoe dead. Fast sana turudishe life. Unaona? Juu wale wakikuja sasa walipata sheria inaundwa ya pardon ya watu wa condemn wanarudishwa life. Ukae life 10 years after tena tabia yako kama ulibadilisha tabia zako wa kuachilia ama wa kufunga kifungo. Sasa ndio kabaki sheria ya huko ndio inatumia sheria huku ile inakutumika wapi? Huku. So wanafuata sheria yao si ya mdomo, ni kitu written na inadhibitishwa na bunge. Sasa ilibidi Kibaki atuachilie 4800 death row. Watu warudi nini? Warudi life. Juu kuna mtoto yake ameshiwa wapi? Huko. Unaona? Ndio watu huko demu. Tusogeke maisha. Au ndio wewe watiriri. Hapo ukitaka kwenda nyumbani ni ufanye kazi. Ni hende buge mwana githondeka buge na Nairobi ithondekirwo ite ndiari na ite ndio maikaragira kihindi iyo ni hende ite cirathondekwo tenda heo njera tenda guthondeka ite cia buge yaheirwo njera Supreme Court ni yaheirwo njera unaona nginya makanitha mangi ni njera moya tenda njera ni amauto ucio ti thirikari ni ithuĩ askari asijaribu kupata tumevunja mbao sijui umekosea sijui nini mshahara ni rungu tuwathoreka ite utuko na muthenya usiku na mchana mshahara ni kukosa kukula hiyo ndio mshahara uthie kindu rariho na guthie kindu raheo ona athaka ni uko wathi kucigana uthoe kindu mukekanwa tondu thoreka kindu wahitia hindi irio cioka kureho watuika pereka usel wamba uturothero utuika uyu atatoka kesho munene guthori thina mwaka kutete ucio ni ukihuta thero na ukaro cio thaa 8 koguo mukona yake rucio thaa 4 ugikinya thaa 8 andu mari raji koguo nwetere munene yoke mwerone munene ugo kite mwerone akuria sasa wewe unaribu mali ya serikali kwa nini uliata kuharibu raia unakuja kuharibu baka kwa serikali ujarekebika hapo kubwa nini rudi kazi uwezo kawiro kaigua watu carpentry washakula mpaka saa 8 usiku ama saa 6 usiku wenye watabadilisha wakora ginya urutire wira na wena thiko te yotero waria unaona ndio ni kutawira judiciary kuruta wira record yaku ni irandikwo tabia zako zinaandikwa kule kio tia turare kio kema ndathi tukona ti turare kio ati ndi haha ati ni kogana ndahoganire acha ni kurutira thirikari ginya magathibitha mwasi we sawa riu no inoke muci ni twetikia unaona tondu maundu mangi ru twekire maundu mangi njera kwari kundu kuru muno unaona njera ithu tugira njera tokomaga tiri-ini
titeri-inĩ thimiti alafu nĩ thimiti no ati ithondeketwo ĩ njega nĩ kagoto na mũthanga unaona rĩu nona haha after 2 weeks kana 1 month no moke ngĩire kanyũi nyambie gũtinia titha kama ndĩraruta nĩ gũtinia ndĩratinia homete haiana tarĩ kĩ wandigi kũrĩa hiana kĩ ĩni haha na haha no gũtinda ũkomete tondũ mathaa 24 hours kulala yenye uradi ni labda 1 hour ingine masaa ingine umelala ndio kuna pale unaenda ni ukae chini ukichoka lala na unalala wapi kwa simiti hiyo 27 ile mwaro wa huko haro niguo nitwambie kurehe thimu riu je thimu ciambi ukanjera na afukwa unaona hiyo niguo ningi ukora wajia wa thimu wewe aya muga ne ugutunyo mutunyago tigo tunyo ni mana tondu kule ni jangwani unaona kule ni jangwani uko ni jangwani hakuna kitu kunayo unanyita na ale maego maana male jangwani ndio kama unanyita na ndio ne Biblia ni horo wa Biblia unaona hale wa mudha aliko ale jangwani watoka bururi witu wa Kenya mudha no ni aguas tiwana mudha ni aguas no ikariria 40 years in the wilderness ndio gwa kitu kiu since 1982 mpaka 2022 ni 40 years unanyita mudha no igwa aciru hindi ya ufarume wao wa Herode ahitha goko kule Lake Victoria aciru hindi ya muthungu Raila ahitha go iria-ini no anyita no anyita statement hiyo na no igwa mudha ni atondoiraga ona Agwambo ni atondoiraga mudha no arehire maathani 10 Agwambo no arehe katiba no anyita mudha no wa githuri giake giathirira ku milimani kana githuri giake githira centro no anyita ni maundu marikitwo ki ibuku-ini uhoro wa Jesu atietagia mana kuma na iguru ona ithu niguo twetagia mana kuma na ku na toyaga thimu hello Safaricom customer care habari wanaruta wĩra ũcio ate ui niĩ gũtirĩ njĩra itarutire ria mwisho niguo tukane na thirikari nikumera sasa mpaka hii simu hatutaki hizi bangi na sigara na pombe hatutaki sisi tunataka kuona nyumbani magatwira kama unataka kuenda nyumbani tengeza rekodi yako niĩ ndũngĩthithwo CCTV cia njera wĩra ndaruta njera kambe nyona bao garagara muno ndarigana bao ndĩmĩrutĩire wĩra mũingĩ muno gũtirĩ ciringi o ndĩkiunga nĩ kũhũrwo ndahũragwo nayo nona handũ heo mũcara nĩ bao ndĩrathondeka gũkorwo ngahũrwo nayo ũru mũno ngĩragwo eno karare nona uici wa njera ndwari ta uici ithuĩ tutiona tarĩ uici inyuĩ muona tarĩ uici tondũ we nĩ ũratũma mbia nĩ andaga gũtunya we nĩwe wahihinya thimũ wekĩra pini manchagate wĩtĩkie aciari mendirie ng'ombe magĩtwara ng'ombe ĩngĩ thukuru tondu personal identification number arabu wajira kuira kina no wekira personal atiri hau kenjuria kiria on behalf uria uratwirorera thimu kana bangi kana thigara tondu ni kugwetaga ni rocket cikuingira atia na ku security koragwo i tight ngurie kiuria nani ngomera ni nyumite njera kwa ukuraia ndawa ici cirutagwo muri no urehaga no andu no andu ona icio ciriagwo no andu atia borithi okay ni kunyita ndakuria tiriri ndakuria kiuria ari ko ni mu borithi kana no mundu wa kawaida igura hedo ithatu ndo ni gutie undu tandirie nao ni njera ndoikaine ta toria urutwo ikaine Kenya no kana Uhuru ikaine nona to ni nda na influence heka influence ni kona afungwa ni manyendete muno tondu kindo giothe kiare kia nguri ni nda ndetagwo mwasi gathokia to ni ndathukaye kira kindu riu manjira nginya gitwo gathukia ndetithwo gathukia ni guthukia maundu mangi matangihotire cap 90 ni watho wa njera no ni twaubunjire nona no ndetirwo gathukia to ndathukirie nginya cap 90 iyo cap 90 ni ire ya mukoroni ti ya mundu muiru ni ya mukoroni no ni ndamihurire na ngimibunjania ngimira nginya muthirikari sasa hii cap 90 sinisheria mzungu
chukua rungu ama uchukue bunduki nipige hapa. Wacha kushinda ukinipea hadithi hakuna. Unaona? Umuthika ginya kona atiri gike ndigikiuraga ndigikihura ikubidi fotereka atia ule kirenda unaona na gutiga thumbura muno ri reke njigurereka atia arenda njira imwe ya kuingiria marufuku njera ni mufungwa mutige mufungwa ni mundu igino njugie mundu ri utige gutumira mufungwa mundu othe ungimuigira handu athe icio ngithi uigirwo handu guo wikare handu guo miaka mwaka mugima ogeciria maundu mangi tofauti muno mandu tangiciria nginya thaa icio ngitura miaka 10 wiya gukuraia unaona mufungwe njira nyingi cia kugiria marufuku wanyita haya yake ni muthirikari wanyita ya gatatu ni mundu othe ugigira njera no igire na kindu utakumenya example marufuku maria ni ndana igiria njera maigire ni kugura ngari tukanyitana eni ngari itakire kindu ngari mufungwe hega ngari ai mufungwe na mbeca gukira nginya raia ndira mutunya mbia ciaku wese atunyite igana ukiwa ati ndatunywa ngiri igana wese igana matunyitwo milioni ukiwa milioni wese na igana matunyitwo mamilioni ma mbia na no mufungwa nwanyita ni kugura ngari tukaitania turi andu ana tukagura ngari ya milioni 1 na ngiri 200 nwanyita ngari njeru tukari na muthirikari urugameire mechanic tukamwira ngari no ri turenda tucenjerie umeke service na kavicia thiini ri ucenjie unaona no twake urute rangi wa white ukite naguo wa kurangio muthika mukero na pesa ngapi akamwira shughuli yote kama mnanipatia 70,000 iko sawa tukamwira hiyo sisida iko sawa shika inamba igari na kuchukua kwa huyu mtu kesho wewe na hithi ndio ukuraia we brother yako sister yako cousin yako no urathire kugura ngari wagura ngari theci uragurire ngari urathire duka uragura bufa imwe ya roaster bufa 100 icio ni bagiti 1,000 ugathie thoko kagura kiraiko na rwara no anyita ugathie korogoco kagura fangi kana hare hothe fangi iko yendagio ugathie ukagura fangi ukandika anake gukuraia anake cio nake tatano kila mundu ngiri utuku mugima ni kuha fangi icio sikoho sikahurwo maguru-ini ma ngari iria nwanyita na maguru nginya spare ikahurwo marufuku ni tubeless nwanyita ngari yo kafa ino guku thiini kafa ina kafa guku thiini ri ikautanio kafa ikafagwo thimu ta 300 thimu mo ne ngiri 1 tumulika mujizo tumulika ne ngiri ko thimu 300 ne ngiri 100 matatu thimu igira njera uguo ni ngiri 15 wendia bia nyu kabambe ate kabambe kabambe ugiko njera uguo thaa ici ni hot cake ai oginyo ginya ngiri 50 atuno tambao mimi nakupa 25 mimi nakupa 30 nginyo ukinyia maximum ile ureka atia urenda unaona ni ciingira thimu 300 sikabangwo ngari riu unaona kama ici cia mirango thimu sikabangwo ku unaona muthirikari akahororo thimu ni mufungwa kero ni aje nimefika ta huko wapi na ndio mufungwa rara muthirikari uguo muthirikari bwana niko hapa kwa kambi wacha nikuje akera mundu uria ni aje pigio gava mwambie umefika akamuria mimi niko hapa kwa gate kweli uko akinya haria gate ni ri muthirikari no sabe yao akaingiria gari shika gari ukimaliza utanipigia mimi nimerudi ule kwa ya nduthia gaco muthirikari akaingira ngari akaulinia kwa thakame confirm akona gari ni mupya ni numberless ni ngari njeru sua ni njeru tiate ono cio no rokire nditotwo ni mundu ungi kona muthirikari na wasua tonore ngari no ki ona ingina nginya ke iro geji Kenya garage ocio igira nayo nginya reini atwara ku garage yafungwa ni ithuĩ twĩ hau hĩndĩ ĩyo mwetereire ĩraingĩrwo mũkambia kũhũra maĩ mũthikaga iguo nini handũ umefurahi hivi tukamwĩra ngava ai kazi bwana tuko tumeboeka bwana kazi mimi kwanza na dina miguu mimi ni cover mimi ni rangi ikinya uguo ikarutanio nginya matawa faster
ni muhone amenya kile areka nona mobikale ndio kwa wacha nikakunywe chai nona gwathi kunywa chai kana thiku eka karu na hau ni faster marufuku kurutania hizo bangi ziko zako wewe ulikuwa ni rwara wewe ulikuwa ni simu wewe mashine maguru meri milioni nya mwaru utakwata maguru macio meri mugathi ni weekend mureaga ri Friday Saturday ni weekend ko tuthira kiharo tugithaka mubira kiharo gitu ni thoko kugire mwendagia kila kindu nginya muthigene ukagura ukona fegi ama ukona kitu fulani muthigene uragura riu tondu ni thoko ndangiuma njera athie na kuuraia ni agurire ku ni agurire ku unaona riu ku ni gutio ka simu yake 200 za 10 za mbao ucio ni thoko wakora nginya mwana ikarete uguo tondu kuna CCTV akona kweli ya watu tunakuwa serious wako kazi hizi simu zimepitia wapi agata security security kero sasa nyinyi mnafahamu mbadilishwe hebu angalie soko vile inakaa afugwa ni male yake orezi ya munene wose mukatia na ndio igete security yana hade ciothe mundu taiguika unaona no athakirwo gathori kanini muno wakora nginya rigi munene wamenya security yenye iko hakuna kitu naweza ingia tondu gutikire hakuna kitu nafaa ingie jela unaona ukamenya niguo na sawa Sunday unakuja na kanisa Sunday unakuja na kanisa tukahurira madam uri ugagira munene thimo tunathi namba yake ya thimo tukahurira munini wake uri murugamire kwake nyumba no muthirikari tuna namba yake ya thimo tukamura sasa fanya hivi mkubwa anasikia kesho anakuja na kanisa ati yeye anakuja na kanisa sijui anakuja kuleta ng'ombe ya wafungwa sijui na nini sasa fanya hivi wanatuletea nini mnaletea maziwa nini takataka yani mko ndio twalehero tugatomana oidhu wafungwa ndio waturere iria na migate ya ganaki sigatomano rumenya gari iyo ikigira ri guthie mundu kumenya gari no ya pastor kana ti ya pastor ndio kana wanyita ni alituambia Sunday utaleta wageni tukamenya Sunday kwina wageni kuguo na indo citu no cingire muthenya ruko riu munene wigira nacio na ndaramenya ndio kana wanyita ni urateithia kuingiria muneko tena uga we nini bwana simu nzile vitu mkubwa tuko hapa pastor wangu watengira ukamenya akia Mungu nimebeba box ya TV ni ya simu ukakura ini ya bangi ukamwona imeko karagani green ukamwona ayo ni kiraiko no na ndio umenya munene amenya ndai na rada ni undu wake ule natuiria atiriri aya pastor ashafika na vitu zake zishaanza kumwagwa wakambura kuna zingine zinakuja waambie kuna zingine zinaku wame ore kurone kuna zingine zinakuja unaona wame sinisia pastor stihoragwo tero ni iria na mugate unaona na ithuiri uri na mugate itu na tuthondekete iria na mugate ni thimo iria na mugate ni thimo iria na nginya njohi muzinga watomanaga airport ebu nibe muzinga 50000 icio ni kiria mizinga ena muzinga moja 12000 ikahoro kiria kanyamuini ka kalori ni kairia ureka atiriri ote ni iria nditi long life okay no anyi nditi long life ukaruta na sindano ukagucia ugaita legaiteka legathira ndithira ukoya muzinga akuri hau ureitikire umira si ugapaka yari ugapaka ukaruta sindano ukahura kasupa guru ugacokia wega wanyita na iria nikiwa mimi mazi yangu ni long life udamenya long life nikira amani cha long life mtu anamika long life jua nini jua anajua hii nyinyi mleteo fresh lakini yake ni long life yake ni muzinga unaona haraka munene ndia akura kireheka nitha andu makambia kuina Yesu ni yeye ndeka igiri makenete make murego ni ore indo cingirire gu munene ndia utadua wathiara kakarigwa tiri kwani leo watu wako na rogani kuna mtu mpaka ametawanyika hapa amelala kuna mpaka mtu ametawanyika hapa amelala ako flat foot ni nini huyu akaona afungwa roho mtakatifu ameshuka mkubwa ni roho ameshuka akaliguo akero abu mwambie mke alokera agetoga okay huyu ameombewa mpaka Mwenyezi Mungu amesikia maombi yake suna vile nastaga tondu ndaata guthie mbirire ki serious tondu
ena taki ya kunyua nona ena taki ya kunyua no nyita hii ru area hiru ugo gake ndo tiriri ndio hii akunurira ndamenya ni kana ni kuromu kana ni ki we ndamenya ni ki we ni njohi niko kunye no wigite thi uguo niguo nake thiete akomete afu gutire kindu kiurue ta mufungo tondu ikete miaka mingi utari wanyua koguo kunyua kaco ikanini uguo kaga gutwara blackout riu tara mundu uri aya nuthu muzinga amekira kutukutukutukutukutuku ero ni mwenzake usinimalizie atunywa uguo atunyete uguo uguo thiete agithia uguo akomete aya kiro guthithina muthike kuria ni nini umefanya ukaigua mkubwa sinakwambia mtu na sukari amepandisha pressure sasa amepandisha pressure sasa hii ni kuchukua tena huyu mtu apelekwe kwa cell ama apelekwe hospitali ukinya hospitali daktari akaulia ai huyu ananuka pombe ukaigua walikuwa kunywa define pasta huko Dife nyingi agere kanisa yogire gatakire akula adogire amekuja ni kanisa define mwenyewe kile define kule ukaigua pasta mugani hiyo ukaigua ukitokia horo munene rogo hebu kuja hapa ayoga mfungue blackout mfungue kule munene we umekunywa nini maji takatifu ati maji takatifu gani ya mfereji huko ukaigua hebu nusio mtu ananuka pombe ukaigua hapana hebu tafuta search ukaigua hizo kingora kia horo kila mtu ndani watu kwa kurotero sikio kurotero ai indo cito cie thito kuri izi cia pasa cigetu ile to utina hizo turatumira muthenya uriku ucio tu thika urotero hakuna kitu impatikana ukaigua thirikari askari wote ameingia leo transfer thirikari kauro transfer atia tukareherwo angi atiriri tari uga cianyu cie thito ci kuma atia nyingi tondu ugu no igaku thito ithito muhu mufungu njera ti ya muthirikari ni yanyu njera ni ya mufungwa uthire muthirikari ngikuwa kindu mufungwe hau nwanyita kogo rucigo thito muthirikari ni ukirugamirire murataka nini maziwa kotoni 10 zinasabiwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chukweni hizo pembeni hizo leo tu kuwa tuamenya sidu mebeba mali yetu unaona nwanyita tugathire gatwa kinya haria ukaigua haya pigwe search ndo ni iria wahora search iria yake na ni iria rekota ni packed hedi othe ni misinga haya wakora ingine packed vitu zimepakiwa mzuri sana ni fagi theri unaona igiri wakora ingine ni speaker siare kwa speaker maiga no ati kuna vijana wataka kuwa na talent huku za musician speaker hetwo thimo theri theni na sikahona mask ni orogemini ni odogio kindu gya bathi kinya koro kigwa microphone test ikitu speaker head bwana ita mtu kutengeneza agetwo hebu angalia speaker ni nini ndio mwera ada uko na utile muthirikari kana rege heka muthirikari ekomithiti hau atida kuma huko avante bwana hebu angalia bwana jikoni vile inakaa bwana na sasa ni chakula ukigwa wewe mfungwa jikoni ndio nego tupanishwa ugu arorete uguo niguo shughuli yego uma hare kurekagio ahorio kisugude kaigire kana kwa tu uguo akahayo kanyama avante shika ita mbili kuna vitu nataka kutoa hapa ni nini wacha kuuliza maswali mingi ziko ndani ya jera ziko nje wewe ndio umeleta sasa unauliza shika tao yako mbili akadhikora kama leo sasa unalamika na hii 2000 sio umenipe si mimi nakupe si niona askari kama wewe shika hii 2000 wewe mbona usimamie pale kisugu muthikano yako roho yako suguia muthirikari mwenzake muthikano aona monene ukite yakwira wewe mkubwa ndio nakuja ukamwira mkubwa wewe ndio mkubwa wewe jua vile unacheza na akili ya mkubwa akadhiru akaine monene akira monene uko kwa jikoni kuna shida ilikuwa hebu kuja ni kama divert kama turaliko ithu ukatafirisha ruwa tukora nyumba utuku bebe karashikai twemero tha icio murume yako ni gani sedi ya kolombo gari walikuwa kifagia uko gari walikuwa kikolombo kwa kuigua kama hata tungekuwa raia tungekuwa na kai maisha kweli si tungekuja sumbuliwa ruko na kai mwenzako aya jana ndio kidoni yafani tamakani muragira mundu munyobeni wege na mutie na thimu wewe unatikia no muri kitu takiu aya nyaje ukigua poa vipi ulikuwa ndai aje hebu nitumanie ukamwira umetuma
Umetuma? Nimetuma kwa hiyo namba yako 0713 ama 07 gani? Sawa. Ukarora thimu ino kona watumiro ukotaka nini, bangi ama veve ama nini. Oikara starehe atia. Riu nginya thaa icio thimu tutiratukoma ni thimu yako ndikare nayo miaka iri te ndaruta mwaki-ini. Itura mwaki-ini. Ni wira. Ina wira mwingi muno. Thimu. Urakinya handu nginya ikae matu. Ngotura. Urakio nginya gu thiini. Tondu uthiete na earphone. Ni thimu yako na taru theno. Ina earphone. Ino ni yako na family. Na gutinda ngigira ringi Facebook unaona? Mulika mwizi ni yako rogota mbia. Riu irako ni gucenjanagia mulika mwizi teno. Riu irako ni kutaga ngaruta ihiga ngekira ngegicokia ihiga ringi mwaki-ini ngathi na mbere ni gutuma message. Irako ni gutuma message. Yahurwo ndakuhurira no tu ni ya message arahurira yaho. Riu ndagutumira message we urahurira ndukuhurira namba-ini ino urahurira namba-ini yaho. Hana ho bangite thimu ta 10. Irako ni kureceive githimu. Hello Safaricom customer care, naongea na nani? Naongea na Joyce Muthoni. Asante sana. Nikusaidia namna gani? Nimeona message yangu ati line yangu imefanya namna gani? Pole sana. Tumeangalia kwa katika mitambo kwa statement. Kaigire tena kiko ku. Kwa sasa tuende hapo kwa send money tufungue. Tufanye activation. Wakati kwa send money. Inakwambia nini? Enter phone number. Usiweke namba ya simu. Weka 254 799. Hiyo ni namba ya simu. Unaona kwa ndio wekele namba yake. Finya ukina kwambia nini? Enter amount. Usiweke amount. Weka 000. Namba yote kwa simu ikianza na 0 inakuwa ni numberless. Unaona? Haikuwa uko tena 340. Na ukiweka 39234. Namba yetu ya Safaricom 234. Weka 39234. Unaona? Weka pin siri yako, usiniambia usiambie kampuni. Weka siri pin. Weka pin. Wewe unaweka pin 1994. Kwa aya kakuri inasema namna gani? Send wait for M-Pesa to reply. Gamwira sasa rudi normal. Rudi da uone message. Unaona? Rudi normal, ugacoka normal. Kamenya ile fulia kudatigia 600. Agoda sasa nimekufulia pande ya M-Pesa, wacha nikufulia pande ya credit. Tuenda pale kwa send money. Umefika hapo kwa send money, nakwambia ni send money, withdraw cash, buy airtime. Hapo kwa airtime inakwambia nini? Other number, my phone number. Weka other number. Weka other number, weka namba yako. Bigiria 600. Weka 600. Enter amount. Iyo ko gweroka credit. Unaona? Wako thimu yako ina credit ya 100. Ko rati ko ginya na thimu yakwa. Ni gutiende gathi ni katina credit. No anyita? Ugakora thaa ciothe ndina credit. Riu no tukire kumenya atiri hii ni naramika ati ni wanaibiwa. Si kuibiwa, hapana. Wenye walikuwa jangwani walikuwa napewa mana. Unanipata? Ni ndo wake. Unapata gava anatoka na huko anakuja na kwambiaje? Wewe nataka nakula lunch. Muthika yegu kuria thire uthukuria lunch. Ayo guthi hale thito arute irio ari. Unaona? Na hindi yole ni senior mako mena simba guku. Alama yako ya simba. Moka senior 3. Kuna senior wa discipline, kuna senior wa kiharo na kuna senior wa broko. Moka maleta tu. Moka magora jigaitio go nethi mudira tuma message. Wewe Titus, nataka kula nyama. Karo. Unabishiwa gate usikii, unabishiwa mlango usikii. Ndio hata kuja funga hapa. Leo unanyita? Unafungua, unabishiwa mlango au usikii. Unaona? Leo wakora muthikari akora tiri mimi nataka kula lunch, nakula sub lunch. Nipe kile nipe. Kama ule avande twende huko kwa jikoni bwana ukule huko wewe. Huko chakula ni afungwa. Hebu fanya bila fanyaga nakula. Ugu ni godani iriete era wone simba iriige. No simba iriige. Mwana si elimu ina murothi. Era go angalia huko juu kwenye lishahongo inaangusha. Fanya bwana, fanya mambo. Itisha. Uchukua simu itisha. Ama niwekee kwa namba. Kama una namba gani? 07 ukamutumira unaona? Wewe agathie kuri yako. Na kuuja. Unaona? No hindi oye ayo kuri yako. Jera. Unaona? Ayo guthi riko ari no ni rwake watho ndurete kireke atia. Ari, unaona? Ni to legwa dan uri Yuthufu. Thirugwa Yuthufu endirio Misiri.
nĩ aria nyina akĩendio mbeca ndithibia yendirie ona ni bia nĩ cienyendirie Misiri gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ yendirie Misiri na ndathiĩ Misiri ndathiĩ gũtuĩka mũthamaki tondũ nĩ ndathiĩ njera ai ndagĩko rĩu nginya njera rĩu mũthirikari arandambũra nginya mũbungwa nĩ arandambũra nĩ ũndũ wa kĩ kĩndũ gĩothe gĩkĩkaga no moke Mwasi kuja tunataka hivi na hivi na hivi unaona twambia kuja na thimo rĩu yambithie handũ sisa ciakwa nĩ ciroka ndamera nĩ aje mnakuja raundi msikuja bila mzai moke na baba ũrĩa Yusufu erire arĩa nyina mwathiĩ gũka moka nau na baba unaona ngĩikara ũguo na ya cheki kitu ni kĩndũ kĩho kĩandĩkĩtwo kĩ Biblia-inĩ no ndiũka nyita ingĩkwĩra gũkora tarĩ gũthuma ndĩraga gũthuma no niĩ kĩndũ ndĩikara ũguo na atĩrĩ ngarigwo atĩrĩ aya ũrĩa pastor akũhunjagia na nĩguo ndĩraria ũguo unaona nĩ ũndũ wa kĩ nĩ akinyire handũ nginya Yusufu nĩ atuĩkire kĩ minister wekũ arĩ ũkũ nĩ atuĩkire mũndũ mũnene kũ bũrũri-inĩ oge ona ndathire ngĩkora aya ona no nduĩke mũnene tondũ rĩrĩ handũ yakinya ndĩrekĩra thuti na ngahe escort agĩkorwo ndĩrekĩra thuti ya 50 thuti rĩ kĩratũ nĩ kĩa 17,000 rĩ kĩratũ kiumĩte kuo Sudan nĩ gũtũmana halo uko wapi ndio nashuka napita boda ya Kenya na Sudan hebu nibaie viatu nibaie nguo bia ndatũma thimũ 1,000 gũtũmĩra 1,000 gũtũma credit send money mbeca kile ukina mbia nginya mũndũ akakwĩra atĩrĩrĩ Mwasi ire-inĩ yako bona hebu toe pesa niĩkwe pesa ingine yani handũ we arute nĩ aranjĩra ndute mbia ekĩrwo mbia iki unaona no eke ngwĩra gũtirĩ kĩndũ kĩhana ta mbeca tuciendete ithuothe tuciendete mũno gũtirĩ mũndũ endete mbeca no nĩ cia wana atĩ cia kĩ nĩ ũndũ wa kĩ wĩna mbia no kĩrĩa ũrenda cigĩgũteithia ũragĩrĩire gũthaka freedom wothe freedom thirikari ĩkũrĩte hakuhĩ milioni 5 magĩthaka ũrĩa magũgũteithia ume njera wapi uwezi nĩ ũndũ wa kĩ sirore naguo nĩ ũkotaga kwa njera gwa atĩ Titus anasema Titus ni atuambie story ya jera si story ya kwenda nyumbani jua nini hii kesi yake ukiingia kesi yake unavutwa kazi unyithirwo ngari-inĩ thĩinĩ unyitĩtwo na complainer me hau unaona rĩu ningĩenda kũiguithia jaji atĩ ndũire atĩa nĩ jaji ũkũrĩa kumĩra ndũire ndika no anyita rĩu jaji yako jaji yako hapana Titus wewe fanya hivi kuna kitu inaitwa power of mercy msamaha wa rais tuma huko inakuja after 30 years utakuwa tu haina shida kama watakusaidia na hĩndĩ ĩyo ina njĩra mĩaka 10 wewe wetere ngethate ukarigwo rĩu ĩngethate neno 10 nĩ nogetie unaona ndio akinya andũ kona ukera nginya ngeo kaonia ngai asa Mungu mimi hata hii pesa istaki hiyo ndio ngai abide gũtuonagia ukitaka nikusamehe samea mwenzako ukitaka ukae maisha mzuri usitake mwenzako penda mwenzako bila wajipe ndio ndio gũtũndie kwa biko no nĩ thĩ tũthaka blana turatunya Kenya na twenda gũthiĩ Kenya tũgũthiĩ kũ tuthiĩ kate ndio no twambithie rĩu nginya we mwenyewe nĩ wĩra mũthirikari mimi kwa sitaki bali nakaa na mtu anaiba na simu mimi sitaki pale mtu anavuta bangi mimi yani nginya mũthike yako yani unasema nini wewe si wewe kwa amenituma juzi ba hiyo ujinga sitaki jua nini jimefika pale umeonaje nikitaka kusamehewa lazima hata mimi nisamehea usameheane unaona na sasa sina otherwise nyingine na juu tunasoma Bible na unakuta ile mambo unasoma ni kama siku ile akina Uhuru akifanya TNA nyakati ya TNA ikifanya ile nini yao manifesto yao siku ndio za kujua maneno ya Bible ndio inatimia saa ile mambo imeandikwa Bible ndio inatimia juu Yesu alipokuwa anabatizwa nini kuja kwa kichwa yake nekio kile ni dutura unaona Uhuru makiuta TNA flag yake toke dutura na niwe muthamaki wake wa amani Uhuru niwe muthamaki wa amani unaona na muthamaki wa amani ni Yesu Kristo ndio kana anyita hau ndio ndakire gucoka kiona ai mũrũ wa mũndũ nĩ atũrũirwo kwĩ majaji marĩa manene thĩ ng'ima aya na Uhuru nake nĩ mũrũ wa mũndũ bado nĩ mwana wa mũthamaki nĩ atũrũirwo kwĩ majaji marĩa manene kĩ thĩ ng'ima aya na Bible nĩ yathoma kona atĩrĩ nginya kwĩ jaji mareyogamo ona ukamo neyoga kĩ moko aya tukiona nginya kwĩ jaji ugire atĩrĩrĩ nimekosa makosa ya mtu rudishieni raia ona Bensuda no gwekire agire mahĩtia ma wakina Uhuru akimacokia kũ nĩ agĩcokeria raia aya
gikora kumbe Jesu mbiro na mikora iri ona Uhuru ambitwo na igana hena Sang na hena Ruto unaona no mwene aririe Jesu atia wacoka thamaki no wa Kenyatta ndukariganirwo ne nini na titheru unaona Ruto ndarigani na akimwira ndakinya kuu kwa baba tukareme theno ni ndi yakwa 10 na ore yaku ki 10 ni kindu kiandikitwo ki ibuku-ini uria wake mwana nake kimwira atia ugae muru wa Kenyatta wirute ngori na turute ngori na niguo wekire atia unaona niguo tombire gucoka tukembia kuona haya titheru waithu gucame ugutu twacameherwo ri hindi Uhuru matoro hegire ni thu turutu ko demo Wanda na nikigwa bebe ikwira atiri there is life after Wanda no ni da ko story ya death ile si da ko story yake ndio kana Wanda no ithu tumenyaga atiriri tugakua tuigire gugutiri-ini tugacoka kurio mundu agithi kwira gwatia acoke ku turumite ku urira nigi athie ku nini wenda gatoka ku athie ku na ne igwa atiriri Jesu ni amerire atiriri anafia mai ni maeka atia ni makeyumiria ni o mekuo tha ici unaona we uratoro nginya Shakahora wira wona uratoro ku matui no thigo matui-ini ti kundu kungi matui-ini ni guku ono thokira o tu au thoma Biblia-ini twakora atiriri Jesu aciarirwo ku muharati-ini wa ng'ombe ayo kuria atiriri Uhuru aciarirwo ku ti Brookside tiko iria unajua ni kitu unafaa ujulize unajua hindi ya teneri muharati-ini wa ng'ombe wari ni ng'ombe cia thaici ni kambuni cieku ndika no nyita ukaigua atiriri Maria nyina wa Jesu ri akomire na roho agiciara roho nwanyita ona akora nyina Uhuru ri aikirio ni muthamaki agiciara u muthamaki ginari aikirie kairitu oria Maria aikirie kaire aikire maundu mani marahinga no kire twikire ri ithu ni kuria turegana maundu mariku ithu tuwe Jesu ni ure muthungu na kaumana uko iguru oke na maduture akiumbukaga nona no ni wana tukuona guki ni undu waki mamu anywa edirie ng'ombe agitwara ng'ombe agire tu ng'ombe ria tu ari nayo atware thukuru ni undu waki wathi thukuru ri we handu thome macio afundithio ucoke we fundithie we mwenye ithu afundithio we fundithie we mwenye ri we nginya thaici ni ukofia no menie kindu njuga ni thukuru ni ndie kofagia mimi siko na kopi jumini kuandokea number last ni ndare mundu wa mwico kirathi gitu na mamenyaga number last ni mwasi ndio kana nyita no ni mwalimu no kire kunjira thidi hende ya mwico ngika KCP akijatiri taita susijali kwa shule mzima tunajuaga wewe ndio kopi mkuwa na number 1 koguo number 2 na number last second last othe ni ukofia na nikio ginya maisha othe tukoragwo ithu ni ukofia tukofa ithu utie kindu gitu ta wewe utie kindu ya kungithondekera ta iki no thiri ukofie handu one aya ho inefanya hivi uthi na yambie wikatia ukofia no uthindo wikara withi wiciria na akili ciaku wire atiriri maundu manjiragwo ri ta kanitha-ini kwanza unaona ndikiona andu ingi kanitha no makaona andu ingi kanitha no moka mundu akona depression stress unaona no moka acamuke no moka aigwe maundu mangi fani kanitha-ini ndu waki uthire ukofia mundu na depression weci ukorohia nate ukofiria ukofia mundu na stress weci ukorohia nate ni undu waki we ndwikara thugeci ati ibuku rito ni andikitwo ibuku riri andikitwo uri ni ithu riandikirwo kana riandikirwo na ithu twiragwo atiri ibuku riri ni ithu twandikirwo na nikigwa mwira watiriri ni makanire nginya nji ona ithu twakana Uhuru 2022 uthie muthana mukana arie nginya ruga ya mami ame atwira oi andu a nyumba unaona andu a nyumba twari na mundu hegi mundu ti mwega twe nake hegi unaona no ithue we ndakwira kimahitia arakwira kuringana ibuku ria andikitwo atire mai nake ari mutharabaini ari muko no wewe ruri ukona hapana no ndu wake ona aria mari kuo ni moririe maundu mari ni kwandikwo mandikirwo ibuku na ibuku riri ni ithu turia gutaukirwo tondu kirikaniro ni covenant unaona kana ni agreement no ibuku riri kwiraga atia ni Bible hatiri andu kuria ndikitwo covenant kana agreement unaona uhoro ni witu no muthungu ekira maundu make iguru cover unaona nikirete go British
intelligent book of law and entertainment. Hii story ndiko na British watu intelligent meho are the me Biblia ne meho ogithoma ibuku ria Bible wega gutire mundu tathire njera kana gutire mundu tohirwo ni Ngai kiho giake nigwa Nebukadnezar moirwo miaka 7 muthathire exile aga miaka 100 no igwa ona Jesu ari otheinie Titus na Timotheo mari otheina wa Paulo makihoya mirango hinguke no anyita koguo ni andu intelligent mandikire ibuku ririku na nikio gwitagwo ibuku book na ni ria watho ni watho mutheri gukorwo ibuku ni ririku riu na ni ria entertainment akina King Solomon kina Samson nona ndio kana nyita no ni undu wake ithue ni twaregire guhiga tugituika withi ni gukofe tukofa Jesu tira ni ndiriga horo wa Jesu na ndijoe Jesu ni mundu wa ni muhonokie to ni akihonokirie ucio ranjira ucio muthungu ni ndimui ni ndiakwira uyu njui ni undu wake ni ndauma njira ni undu wa uhuru ndarekio ni uhuru ndaririra uhuru ndendaga uhuru oguo niguo nginya Jesu akwira no mwaka ukanjitia no mwaka ukanyenda no mwaka ndirira no nyita na nugo ndekire ndaririire uhuru ngienda uhuru ndiye kana nyita ni undu wake ucio niwe muru wa mundu uria weriketwo John 3:16 ati for God so loved the world hatiri ugi no ugi na uhuru Kenya no ucio nowe mwana wa kipekee Ngai ecagurire hari ithuothe we no ecagurire ucio wa kipekee aturi ukamwitikia ndakorira ni akonora magi wake uyu ndi uyu ni thamaki wa tena tena uyu no handi Ngai my dear korea nyumite uthi mundu ngi na honokirie tigo Jesu kiri tigo uhuru peke yake yani uwa Jesu kira atiriri baka ukiri na mdomo yako nginya uge na kanua gaku Jesu ni muhono mwathani ni muhono nie mwathani wakwa ni Uhuru Muigai wa Kenyatta no wadutire ku na ni njukite nginya kuona no na rito uhuru ni freedom ndio ugo what is freedom ogine what is freedom ogine ki freedom is something like Holy Spirit holy ni kido holy freedom ni kido holy to gitegero nginya thakame no nyita uhuru ni freedom na ni kido holy Muigai kana Muigai ni son name Kenyatta ni father's name so he is the holy the son and the father no gwire uone tano nda ukira kana gufunire guthima ndiraguthima ndirakwira uria ki kuri no ithuiri nie mwas ni ndogithithia toro ndire kindu ona roka ni thani no ndimere ni ndire kindu ko na ire gikwira ri ni ndire kindu ati nguko ni ndi gutura matuini ona fita kire ya ukurira uthi matuini no anyita we ni weterere akina uria etagwo atia akina Kanyari areme na mbia acio ni mangi gutura matuini akina ng'ang'a ante microphone ante speaker na thuti ucio ni ukwira horo wa matuini mui no nie ni ndongejigua no ni ndirakwira uria kuri na ndirakwira ati gigukenagia asa ni uri fikuru ya katia lirauga no tondu Jesus ni Jews Empire Salvation Union Service history ni ya Jews ya Bible ni ya Jews ambaye ni ufalme yao empire ni ufalme ndio story yote ya Bible hakuna story kwa kina ufalme hakuna mtu kwa mfalme no anyita union salvation ni wetekio wao ule Jews meteketie union ni urumwe wao service sade ateke no magathi kanitha ithuothe ndio kama nda Jesus yo utuka Jesus oragirwo ri etagwo God with us Emmanuel ndio kama nyita na nikiona ithu na Ithiramu twitanagia ni undu wake kugaga Jesus ni Ngai ni undu wake aiko Jesus ni Ngai ri hindi ya kuire ri no ari gitiini ndio kama nyita no ni undu wake mahujio maria tuhunjagirio ni andu aya ni tofauti mundu arakuhunjirie niguo munengere sadaka arakuhunjirie niguo getia no ndarakwira uria kurima tondu maundu ma mothe marikite ibuku-ini ni maundu mai na ni maundu ithu twagirwo no mwaka tumahingie nona na nikiguo mari wenda kwira tha ici rika kwira atiri Uhuru ni muthamaki ni mwana wa muthamaki nona na no wandikitwo ibuku-ini riku no wendu wetere ati andu wandikitwo ati Uhuru Muigai Kenyatta
asa ni uthome horo uyu okuona akiri ciaku umenye maundu marandikitwo ri makahinga atia no anyita no ithu tukire kumamenyera twi njera riu ni undu waki guti andu mangemenyirie horo kandu na afungwa tondu horo andikirwo ni afungwa mandikirie horo uyu akina Titus akina Paulo akina Mutha othe akina Nebukadneza othe mari uhu nona o muhono ugi kumenya maundu mariko riu haria uka gukurekio ri ni hari kicungumukuti tondu watho turathondeka riu watho kia hinya ithu afungwa na design gani ti bunge marahitukia watho ati mufungwa ekagwo uu ni ithu afungwa hindi ya tax force yambia guthiruka Kenya ndiro ikana tax force ithiruka Kenya riu ithu nitho mokire finishing yao ari gwitu ithu nitho maheire maoni maria mena mutwe niguo matwirire kwa Kenya mzima bali tumepata maoni na tunaeleweka ni wafungwa ni undu waki kila mundu wakataruka huko huruma kana huko Girogoni wabie kuria horo wa mathina wao mundu akwe thina wake ti thina wa andu othe no anyita no athie njera ndukora mundu akuhe thina wake arakuhe thina wa ithuothe uria tuhiana nona riu no tukire guthondeka riu watho na design iriku msamaha ri Jesu ogire mohere ehare mutharabai na akihera nginya muici ucio mai nake ha kando no anyita koguo muici no waro wa mbere gatia niyo muici nie ndia maithani ora niyo muici nie ndirahoya msamaha ebu nisameheni bwana makajurio nataka miaka ngapi si ni mbao kweli Yesu alifungua alisulubiwa wapi si ni kwa mbao ninyi nataka nipe miaka mbao mimi ndaridhi roho ndakura miaka 20 uko miaka 20 uretie miaka 20 we no karigana tere ni miaka 20 onejikare ni ndenda ujire ate sukuma hiyo 20 mwenye ndarikia ki kiho nona hiyo ndio tax force ni gomokire na andu ambunge tuikara thiru andu othe athomu no ni rai kirimo no ni njuga ni ngena muno tondu handu hothe akona athomu ni ngode kirimo kia mwico ndimera ni kirimo na mbemwe no nyitha tuikara hari tukiuria tiri sasa mnataka namna gani tukimura sio tukimambo mingi bunge siruke na kotini jaji matwiraga atiri turiohe moko mothe meri ni watho na ni bunge tuhete atia koguo ri ni ndohirwo moko ngirwa atiri kiho giki kia roba riri ni death sentence kothi kiho giki gatia igikuoha riu tukimera tukira bunge atiri turenda rumurekie jaji fegu icio muohete ri ta sitinie ati kiho kia roba rigioka mbere yake kuringana no ndagutunya kabagita gaka kauma na 200 ndagutishira wale gedi ni covid akugutha nona wanjohera kikiho gia kihu ndamenya ndakuya ni undu wake ndingi nyuma muhotu ndima kindu ya kuria nona haya ungine ni na kuria ni ahura andu nginya marithathi Westgate mware ho igoti ni jaji ni mwe ni judgment uria Westgate oragire andu 40 oho kiho gia death ni ndaiyete kabete gaka ningi ndoho death nona hau watho ndweka ati nduri na fair riu tukatiriri jaji arathikagiria cira kuringana cira akuru hiana akuoha atia akuoha kwiri no kuhe miaka 5 miaka 10 miaka 20 miaka 30 miaka 50 fata ni miaka tondu ndera mundu ati ikara maisha njera we ni gutura maisha ukamenya ati ne thofirie maisha na ni wa muhire maisha taru ni jaji ule wanjohire 2009 daisi gire kiotha ici ngociria Supreme Court kana yo ofisi nene nona koguo ndekara miaka 10 akorwo akuite kana akorwo ndari horwa judiciary na no wajoha miaka no wajoha life nona wajoha miaka 20 kana wajoha miaka 30 iyo miaka 30 da accomplish nego katia neguma nona riu tikatia watho wa robbery uheyokio kiyoho na kiyoho giongiroke naki mitigation maririo tondu robbery ndine maririo uthia kuga ati mimi naomba your lordship nilikuwa njaa sijui nini agora tungira kwa hoteli kule unaona no wewe unataka kumuonesha ni njaa vitu mingi sana lakini hakuelewi ndio naonaje wewe kwanza mimi majuragia Titus unasema uachiliwe na mimi niko na gari mpya hapa na wewe unaijaki gari mimi siwezi kuachilia ucio jajira yako igithia akoni atia gari bado ciragurwo koguo weke ndo iru ikate ni kureform riu thu kureform gwitu ndo tukire hende ya jukire mokire
tax force moka tuikana na bunge matuthikireria magituria sasa mnataka namna gani tukimera sisi tunataka recommendation yetu inatoka prison recommendation ya of mass yuma au kuraia nanyita lo recommendation yetu ni umeko jera ni aje huyu mtu ametosha na jera thibitishe umefanya hii amefanya hii amefanya hii amefanya hivi unaona ndio guhedio nake igoti rikurie unataka ngapi unataka miaka ngapi unaona todo power of mercy matu mana kuma state house moka huko kijiji kuria mnajua mtu Thomas tunataka kumwachilia moka kuria complainer abaki huko ndio nayo ugate abaki huko kwe mundu na miaka 30 thaisi ku na miaka 40 mahura 40 tikindo kingi uka kuria ndo akukuria mundu aiwa kwanza waliua sijui na anti yake ama aliua sijui nani moka kuria kazini yake moka kuria jirani na no nikuraga oragire kwanza kile ya thikumuria kama ati tunataka kuachilia Mwangi akuje huku raia siku hizi ukalipwa ngurire ya mbere already kile miaka 20 yathirire mundu ciwa mwari tore Mwangi akaririkana yeko akambia kurira nginya moka kuhoya musamaha makona wewe tumekosea huyu mpaka nikulia nalia mimi Mwangi usije kuja huku Uhuru akasokelia kana president Uhuru akasokelia ripoti kero umekataa unaona wewe turako jera no we jera recommendation yako uma jera nuko he advice no ona advice ingine siko sisi wana todo urahe advice na ndio yakuthike durahe uroge muda wako akura ni aje sasa fanya utafanya hivi wewe usirudi hiyo area unaona wewe enda uanze maisha ile kwanza watu ya mada sisi watu ya robbery kama huko umeiba kwenyu unaambiwa urudi tu kwenyu lakini kama watu ya mada ulikuwa umefanya mada area kwenyu unaambiwa usijaribu kurudi hiyo area juu watakuwa na kuona wanakumbuka so watakaye kukuua ni rahisi so usirudi huko but the problem na serikali unaachilia mtu after 15 years ginya shiriki bob hivi hakuna wewe toka enda na yajua yako ni freedom baka akwambia ndio nakupea feo namwambia staki wacha nene mguu todo wako raige marako yate lele unaishi wapi ati mimi nakaa Nairobi kutoka hapa Nairobi ni pesa ngapi ndege ni kaa Kamete wala kilio Kamete kwenye ni wapi ati Huruma ukigwa pande kutoka mpaka also ni ngapi ni Mbao kutoka also mpaka Raundani ngapi 10 pe chwani wa 50 na horite miaka igana hadi ojera na hakuna mtu amekuja ujui unaenda kukuta nani ama unaenda kula na ndio kutaka watu wengi wenye wanatoka jela kama mtu hajakaa miaka mingi tuseme kama 5 years 6 years 4 years 3 years si watu wengi urudi jela juu ya nini juu umemwachilia ndio umempe cost kwa kichwa lakini material jampe umenipata haya unapata akiwa jela maisha yake ni mzuri kuliko akiwa huku ndio akiwa jela anaweza ongea na askari ampe 300 amletee pakiti moja ya roster hiyo pakiti moja ya roster ikiingia ni 100 kwa hivyo piece mbao ni dhao ngapi so 300 inaingiza 1700 so huyo mtu anaweza fanya hesabu aje nikuje nifanye ngori huku nirudi inda si ni miaka 2 nitakuwa nimemaliza shughuli yenye niko nayo nitakuwa na do una ile akili mtu amefanya bahati mbaya anaenda inda ile kesi inakuwa ni mbaya inamfunga miaka 30 inabidi mpeleke transfer charge la tofauti but serikali ingekuwa inajua mzuri kwanza hii kitu naweza penda sana niambie President Ruto wakiwa na huyu internal security CS jo mtu akiachiliwa jela kama amekaa more than 5 years kuenda juu si ati ile hadithi tunapewa kama yenye tulipewa ati watu ulipoa mtu anafaa anaenda ofisi kano na prison anaenda ofisi nyingine ya muundo wa serikali anatoa ID yake ya jela anakonfirmiwa umetoka uliachiliwa enda pale kwa kashia kama ni do unapewa kama ni material unapewa unaona ya pili state house na security inafaa iwe na prisoners advisors wa watu CS anafaa na prisoner advisors watu ambao wamepitia ucriminology wamepita wanakona criminal na wamereform na design gani kama saa hii CS ukamuuliza story ya Kiamaiko hajui
But unaona kama ningekuwa na ofisi yake saa hii naweza mpe jana kulikuwa aje huko ya Maiko na juzi kulikuwa aje kia Maiko. Umenipata? Juu ya nini? Mimi niko huko ground. Umeniget? Ni kama example kuna sijui kama ulisikia ile pesa ilibwa Isili. Hiyo 4 million. Unaona? Hiyo sio kitu ya kupea gava stress. Tukiwa kama sisi tuko huku. Juu ya nini? Mimi ndatoa mtu mpaka pale anaishi. Sijui kama unashika. Hata gava itashinda ikisumbuka ati kuna kutafuta sijui nani. Sisi ambayo tumetoka prison tunajua ukora yoyote inatembea Kenya hii. Hakuna ukora hatujui. Juu ya nini? Ukora wote wenye wako Kenya ama ukora wote ilitengenezwa jela. Ndio kaletwa wapi? Huku raia. Unaona? So nikiwa huku kuna ukora wote najua. Pale fulani pakifanyika kitu fulani, hiyo kitu kitaka kuipata, ndio naweza tumia rais ni hii na hii na hii. Umenikata? Na ndio kutaka US sasa hii kama president wa US yuko huko. Ako na wafungwa ameshariform, watu washakuwa jela wakareform, wako kwa state house. Design gani? Kukuwa na shida yote ya pande ya criminal, hao ndio wanakaga president chini. Wanamwondosha hapa na hapa na hapa nafaa pande hivi. Wanakana mtu kama Minister of Interior Security. Ni aje? Robbery imefanyika pale fulani hapa na hapa na hapa unafaa uangalie. Na hii shida unafaa umalize na hii na hii na hii na hii na hii. Umeniget? Lakini tunahamika criminal na tunahamika crime. Kila mtu analia crime. Who are the criminals? Jiulize swali kwanza, who are the criminals? Umeniget? Juu ya nini? Mimi sasa nimeachiliwa sasa ni 4 years kutoka niachiliwe. Hebu imagine hakuna ni yote ya government ishataka kujua Mwasa na kaaje. Umenipata? But nikajaribu nilichokuwa press tu sasa ati mfungwa aliyetoka jela miaka 15 amefanya makosa juu gani. Utashangaa sana wenye wanakuja kunitafuta. Umeniget? But saa hii kwa saa hii hakuna. Hata kwa mtu anakujuaje Mwasa juu aliachiliwa maisha anakaa namna gani? Wacha sasa wa serikali. Hata prison ingefaa iko na welfare office. Ati mtu akiachiliwa after 1 year wanakuja na confirm kuna shida yote. Maisha yanaendelea namna gani? Unaona? Ni wapi ungetaka usaidiwe? Hakuna. Umeniget? So committee itabidi ndio sikia tunajenga nyumba zingine committee. Tunajenga nyumba zingine committee. Baada tunapunguza nyumba zingine committee. Sijui kama umeniget, umenielewa mzuri. Juu ya nini? President kwanza. Wenye yako nao wote ni mamwewe. Wao wanataka tu wapate pesa. Unanipata? Sawa, pesa utapata, hata utapewa container, hata upewe nyumba mingi sana za pesa nyumba. Sasa kuna haja gani ukae na pesa na una starehe? Unafoka na do na pali huko maisha yako uogope simu kama sasa huko kwetu. Wewe tembea na simu kwa hivi. Hii area. Dakika 2 imeenda. Na nikijua kitu kidogo sana. Mtoto amemaliza shule, hana kitu ya kufanya. Ndio umemaliza shule, hakuna kitu government imekufuata. Gava inafaa ukimaliza shule hivi, gava inakufuata inajuaje umemaliza secondary. Haya, umepata marks ngapi? Ati ngapi? Wewe si mtu wa kwenda university, enda Kenya Polytechnic. Kenya Polytechnic, ukienda Kenya Polytechnic, kuna zile ndio unapewa kwanza zako za kuanzisha maisha yako. Unaona? Na hiyo issue bia nisho kishia fatamono na motorio sheda kuthondekera mwanake ucio kana mwana ucio no anyita no ru mundu arikia thukuru ginya wakora mwanake arikia thukuru arake na wacha ni maliza shule. Yaani unachokio hana rada aje siku mwezi unamaliza shule ndio unaanza shule. Hiyo ndio vitu sahi baka watu wengi wajuagi. Kumaliza form 4 ama kumaliza university ni kutoka kwa mzazi, ni kutoka kwa utoto, ni kutoka kwa ujinga. Sasa ndio uanze shule yako. Umenipata? Askari ni mwalimu, serikali ni mwalimu. Na ndio ukipatikana makosa kiboko. Umenishika? Na sasa hiyo ndio gava wanaga hiyo advice yenye gava inakuwa nayo ni uko na pesa. Sasa kama mimi nikitaka kupata kazi mzuri kwa serikali, lazima niuze maploti mingi sana ama ni usikie pesa imetumwa. Sasa nikatumiwa pesa huko ama nipige jackpot ya milioni 200. Sasa utasikia mpaka CS wote wakinitafuta wa sports, CSG wa wapi, unaona? Wakitaka kujua tunaweza sema hiyo sio maisha. Pesa hakuna kitu tunasema. Kama ingekuwa nasema Moi angekuwa amekufa. Kama ingekuwa nimesema Kibaki angekuwa amekufa. Umenishika? Kama ingekuwa nasema Kenyatta mzee mwingine angekufaga. Jua nini? Hao ndio walikuwa na kitu ya sahi, kitu ya maana ni idea.
Juu kuna kitu ya ujinga kama uko na pesa na una idea. Juu ile pesa unafanya ni kuwaste, unafanya nini? Na ndio naambia mpaka watu wanaandikia kwa YouTube. Ati hizi ni bangi, hizi ni mogoka, hizi wacha nikuambie wewe kuniambia mimi ni bangi na ni mogoka. Mimi nimeokolewa na mapresident wangapi? Moi aliniokoa nikiuliwa. Moi no aniokoa ile ngiuragu. Unanyita? Kibaki no aruta kwa demu. Ucio ni Kibaki. Unanyita? Uhuru no waandekia. Ukijia ati cio ni bangi ndirakwira. Kana niwe ati ni jamba. We menya mamu wanyu no ure ya jamba. Nugu niguikwira. Tondu waki we utakindugiro weciria. We urajiciria oro wa jamba na ni ndirakura ni okorogwo ni ma president. President ni omani okwa Moi ni okwa Kibaki ni okwa Uhuru aruta njera. Riu thaici ndire Ruto nake ni okwe. Nwanyita to ni niki ni ndie mundu akwona mundu wa jamba. We ndamerie nginya ndamera inyu ndu wa jamba ni rukarora Nebukadnezar. Oirwo miaka mugwanja kuria meya nyeki woturorete nyeki miaka 24/7 ukiate kana kurunda ati unarunda nini kurunda hiyo ni kifungo unasukuma na hiyo kifungo inakuwa balance sana inangoga meno inaweza kuwa ukue tasa umenipata inakumaliza nguvu ya kiume hiyo bebe unaona unakula kana kurunda kila siku wewe unaona uko mbele sana unaona hiyo bangi unasema uvuta bangi inavuta na wazee mtu ambaye ameshamaliza nini kuzaa anagojea tu kukufa na nikedesi ya muda wa dhia matuini yogikara unaona hiyo ndio pombe na kunywa na wazee si hadi utani kijana tu na 20s 30s 40s 50 unakunywa pombe wewe juu unakunywa miaka 7 utokana na hiyo ulimwengu juu any chemical substance ambayo unatumia kwa hii mwili yako iko na expiring date na ndio ukinunua kila kitu ukinunua lazima uwe na expiring date. Sasa niambie aje kama iko na expiring date yake na ikiingia kwa nyama yako pia iko na expiring date kwa nyama. Ndio kana kila vukanywa johi ukayekira johi urekira chemical substance ukiona mundu wothe wa shuva mbere yakona nda thutha ni rufau nwanyita no mwakoko ibete uhina ta mundu urite baking wikaraga umu ukiwate ni kunonorete na tikunora si utani ni chemical substance hizi ugonjwa unasema ati sijui kuna cancer heart failure wewe ndutige wana ni konywa icio nyuite indo iria uraria ni cira guthukira na ndu ina knowledge kindu kiambe ndu ina knowledge ya kere ndukona wisdom ndu hiana mukebe utari kindu ni undu aki wewe una knowledge ya drugs Nona drugs yote inatumikanga kitu yote kama unasubuna mkaga ni mmoja nimedia dawa wale mtu amedia dawa wale hadogirikana thank you kidu githo na chemical ekira kanwa ha ukanywa tu mai menya kidu kiu ni ko na kidu prescription ogira kira prescription hiyo ikoro drugs nwanyita ona piriton ugimenya na kumira ge piriton igire ikoma umenya yo ti dawa ni drugs nwanyita riu andu ingi iyo no knowledge matari nona na godera nginya ndoge merate riri no ni eko ina stress wewe ni mtu yanga unakuwa na pressure unapandisha sukari ovyo ovyo nitakuonesha njia ya kutoa sukari hiyo sukari unazipata huko ndani hata sisi tupandisha sukari huko jana turaise sukari thirikari ikagwithia sukari riu ina thiru turaise sukari na yoka isia wagu ugitura atia ni jua nini auna knowledge ya hii pressure inakupata kwa nini unanipata but ukakaa chini ukajiuliza hii pressure ilitoka wapi mwingine akwambia kaje ati kwetu hata shosho yangu alikuwa na pressure nani alikudanganya pressure imekuja juzi na digital ukaaga kuwa na pressure ni kwako leo ukanyoke email dasi ya pressure hakuna zimekuja juzi lakini jua nini hauna knowledge unanipata na hiyo knowledge ni expensive kuipata juu ukipata mtu atakujanjarisha nayo kitu itachukua muda mrefu sana kana udhie kameteta ni miaka 10 sukari na masani machuke nwanyita niyo kuri kide ndathomeire nduto icio carpentry tailoring building stress management anger management counseling ndio afundithio ndeho sasa ni unasikia hii umesoma miezi 6 mwaka moja hiyo story imeisha
enda ku station nyingine somea hiyo zote na no icio ciothe ndathomire ku ndoka ukuraia my dear ndakone ndauthaira aki wakuruga cabaci haria njira gutiga ruga cabaci tutara thirikari utora mundu urathomera maundu maya warikia uko ukuraia ri ni ure giruta thithi ndona ndendia ngui thaa ici njira ngogeririe ngui nduga cabaci haria ugo nyoneria kuria ngaruga cabaci nona njira guthii kuruga cabaci riu ta njira atiriri utekwe na akiri njega withirwa camuka nwanyita ni ndi footballer muru muno footballer ai njira mungi ukire guthaka tu giria gol ni yokaga Gor Mahia ni moka guthaka FC ni moka Kariobangi Sharks ni mokaga na ithu makoraga na utia mathaithaga kwata gol twa mahura ata kibogo Kariobangi Sharks moka tukamahura nona aya ni ndi bado ndi coaches no ndoka gukuraia indo tecio gutikoragwo ni undu wake wekinya ta ugo area na ugo ituri ni hinya muno ukurate anake area no mendete ni mufira maratho kurwa mufira ni undu wake aguthaka mufira arethi gwethaga kuria thaa cigana wagwithie mundu ni aje twende zoezi akwira nenda shughuli sio kafanya hii mimi na kumanga bwa sida kumanga umuruzo kimwekate haya sianete isisi sana unaona chuko nini gwithie ukakane mureje aje sikuje tucheze ukuje ukacheze ball ni arenda fiu no kiratu ndari nie coaches ire ndeumire kamete ni ndeumire yatse mufira ndokiri witari kindu mwana wako ratiri mimi sina kiatu okumwekate mutire no anita so gava hakuna watu wengine wanaweza saidia watu rahisi kama serikali na serikali usifikirie ati nyinyi mmevaa uniform ama nyinyi mko kwa ofisi serikali ni mimi na wewe sisi ndio serikali bado kaja kuambia askari wenye wanafanya kazi kwa serikali jioni askari wasaidie si ati ni utani watu kama sisi watafuta watu mani matuwethe ona inyuĩ raia mwena mbeca unaona kuna rumena bia matawe kura gunya magustwara no anyita etha mundu tani ni andikora bia cie kunjekirira akaunti-ini ni ndiragwo ni undu bia cie kucingika miaka 50 igoka kana miaka igana ni ukaririkana guo tini ngaririkana guo ni ukaririkana tondu weigire bia no anyita ni undu wake tawthi na fungu ta mugwanja area no ni njui tugenda tu ni no tuthie State House he kindu kiremeke no ungeigua kiari ngano nona no ta uici kiameko no tungina na ona ndungina na meri corruption turaonina twakinindie nginya guthini njera guthie kundu corruption itangi ingikaria mundu ta njera no ta makaithu twamenirie corruption njera no ngendia guthie ka kindu giothe ni ndahoragira manzi yako ni aje uko wapi sini kona kuru sini kupata hosi ndaikana ke hosi thibitari Friday Saturday Sunday gacoka njera Monday ndirathira ri handa itare 10,000 anyarekera bed rest arazo wodi namba 7 peleka namba wodi namba 7 muthirikari ke 10,000 ciaku mwefange ero ni Friday twathira tukiciria na mundu wakwa mira tukenyua kamunyweso thirikari tukira kora ndukana gojo agapi huku agero ni muthirikari ugu si wa gojo kunu walevi tondu akora ni ndembere kiru ni ndembere kine muginye ndea guthikio no ndingota guthika amemete gukira ngathuguma hau gacoka haha aikono gwetethie ndethethie hau gacoka haha gutira ndirathi riu nyuire ndariganirwo ndemuriu ndingota gutura kioro na kioro gi thibitari ni kuma guthie nginya hari ugu ndingota gutura riu ni nguo ni ugatia riu muthikari asamania akori atiri ucio toka kitembea kuli shida ni akero uni mulevi kathoro kioro nginya kugira muhuto ndingota tu ndinyuaga riu ndanyuaga na ganini uguo karandwara ihenya ndingota nginya kurugama riu muginya mundu akoera muthirikari sasa mulinu ri upombe nini riu imagine okire tucereke nake riu ni breakire ndigitare ndi no kungota ndangota wikarite yo endureire aligago sasa uyu ni gani nona ndigwa thaa mugwanja thaa kenda cio tuku nigo ndiokira hua akanjuria unasikia aje kamuna kaingine akajira wacha kunipima kaingine yani si ando kule kamuna hapana pombe no ni undu wake ni wana urakia wana nona no ni undu wa stress ile na cio mutwe thina ni mutigane nake mugitigana nake nigo riu to ni athie ko na ni mundu waku niguo uga mwendete uga kumenya guthie kindu kia wendo ni kuigira tuigirie uhoro wa wendo ri
wejera mundu akwiraia nona na corruption tamake corruption to menire na tukimenya ginya thirikari igetekira ni aje mnataka kwenda nyumbani hata sisi kuna vitu hatutaki utuletee simu ukora ya simu hatutaki maneno ya bangi jela hatutaki maneno ya ulevi jela unaona tunataka aje mtafutie zile vitu tunaweza fanya tuwe ukakora mudhika yako unataka nikuletee nini niletee viatu za ball nataka nipewe certificate hii tona ikiisha unaona unataka nikuletee nini pads za ngumi nataka hii tona ikiisha unanipata niletee vitabu nataka vitabu za kusoma nataka hii mtihani ikifanya nini ukinyadhika ndio na ai si utani utikidute katia na tukiambia kwenda ginyane na tukimera atili hapana wale maaskari wa kitambo jela watu wengi tena vijana wa wageni watu wage mtu nini mtu nakaa naye mna reason juu kuna mwingine mpaka kuandika jina yako hajui unaona kuna kitu kingine waje kumwambia fanya aelewi lakini sasa wa siku hizi unaweza mwambia kitu anaelewa ile kitu unafanya nini unamwambia tukamwambia sasa tuleteni ba computer wakatuambia tumlete computer muibe nazo tukamwambia hapana atuibi tukurutore mukwenda wirozo mukwenda utikati tuwe eguru mabire kona tiwana rĩu moka twathi nginya igoti-inĩ ũkaigua jaji ũria nipatie CV ũyũ mtu akarehwo certificate nginya akamaka cigana ota bible tailoring carpentry building yote ukorio unataka miaka ngapi hora dhate ni hora dhate nyinoke muci kaigua nimekufunga 25 years na remission kaida fuko na hiyo ni labda 17 years na dikete 21 years kwa wewe muci umefungwa 30 umefungwa 20 weka na remission ni 13 nimekaa 15 hiyo nimeenda nyumbani nida holo 18 years na weka na remission uko na ni 11 na miezi ama 12 years na dikete 15 kwa hiyo ne dekete ugo ni godokire area no na wewe ati ne kule matuine gutiri matuine maki guku turi tani tuthiriri ni uma kuria ukwamukirwa atia guku thini wa itura riri ria guku ni kuregwo ndiraregwo na gucokerera gucokio njera niki oi moici moici ni undu wake taru no guhe example nona ta guku ni kuonderei ondereirwo guku nona kwindo taru cia soso ciari guku miradi ya soso yari guku nona ale marugamirie manyona mareciria atia ni cio ndogira ni andicioi riu ndajaga na wikate ni kunjethera mahiti maikete njokio thi na kile kiranjokia thiini ni thitima ya mulika mwizi kiro ndia mera atiriri history ya mulika mwizi kwata mistaki nwanyita ale ndirera ri ni ciana cia mama wa kijiji ciana cia mama wa nyumba 10 nicio mararuta horo wa kuya thitima nako na maiya nginya maiyete nginya kugeria githingi ni gitu makahura nginya miteka igagatia ni guthi kumubuata ai kuhura marahurani na makanjora thina makanjikia thiini ngautura mundu bodi ya ngiri 20 na hĩndĩ ũngĩthi kũramika nginya ngerotire Mwangi wacha kushindwa kilalamika ile police station ya pale Huruma hakuna video unaweza wasikiza juu wa mama wa kijiji area na wazee wa kijiji area ndio wanatawala police station gani ile ukipelekwa pale lazima mama wa kijiji afanye nini nwanyita aya ni ndacokio njera uginya yugo ndorigiote sasa huku mtu anakaa namna gani unaona wale kumekuthi horwa mihadarati watu hata kuuza pombe bangi dawa za kulevya unaona ayo wathi kumera ni ciana ciao ndio meda gucokia ku deini ni undu wake wona kuja kutumia maneno ya bangi unakuja kutumia maneno ya kulevya unakuja kutumia maneno ya pombe wewe unafaa ukae wapi huko ndani unaona wewe umeenda kujokia leo dhini ndio kabidi atia ande mirate haina shida kama mtaki tufanye hivyo nyie endeni na maisha yenu mimi wacha nikae maisha na nikiwa na atire wagora ndio ugasa basi ndio ugasa basi niguo nyone yekatea ya kuria no nie kothia ndinayo ni mundu ngithoreka itura riri yothe kia maiko no ni ndio wake ndathi guthondeka nao na kindu kia mbere guku moyo no mwaka kwa na mbe nwanyita ndio ni ndikwa komera undu ite na mbia nwanyita haya yakeri o moyo ni ndanyitirwo ni muici Yera ile kwa ciana ciao nikire ande maiguagira tha ni taru utacio moro agirwo these mai ya kure iciri ni aguko kia maiko eno nwanyita na aciari ori ni ndakwaria na ori kumera ri majira mwaco kati yako iliisha uko na nini sasa ni kuambia nikupea kijana yangu umurifomishe
uko na unaweza mbaya mpaka lunch. Unanyita? Wewe sema unataka tukupee 200 ama 500 ama 1000, hiyo ndio ile akili wako nayo, unaona? Nikijaribu kuambiaje tuthondeke seminar, tuthondeke horo handu turerege na imwana, unaona? Majo yake kiuria hivi uko na ameuza madawa, ameuza bangi, ameuza pombe, pesa wako na pesa. Na ile pesa wako nayo nikiangalia ni pesa hakuna. Mtu akishashika huku raini yona mtu akishashika 1,000,000, 2,000,000. Mtu anaona sawa. Mimi 1,000,000 nikiwa jere hiyo ni credit ya Airtel. 1 million. Nataka kuongea Dubai, nataka kuongea Afghanistan, nataka kuongea Lebanon. Na hiyo credit natumia credit ya almost 5,000, 6,000 per day. So mimi kwangu nikiambiwa 1 million, hiyo najua ni credit. Saa hii labda kama nikiongea 1 million niongea in terms of sterling pound ama dola, jua nini? Nataka rehab ya kureformsha watu, nataka rehab design. Ukikuja kwa rehab yangu najua wewe no ka rehab wewe umenyere kile ukuria uri gukoma ubiro uri ukuruta na uma gukuri urathi kutaira kambuni iriku nwanyita angikorwo ni guteithio urenda guteithie ri ni guteithie gano ni unabaga sai jira andu atiriri ni Mr. Kipesa hiyo pesa ndimu ndakati kwa banki yangu niko na mamilioni ya nini? Hakuna haja niwe na milioni 10 au milioni ya pesa na niko na maskini tupu area moja. Unaona? Niko na wagonjwa juu hedero mara wago kule ona gitoga no rarwara tondu mutheni arwara gitoga ruci wira ndukarutwo tundu wake mugie kinyia kiete ni arwarire. Unaona? Riu kindu kia fatari ni njira undu ginya guku riu ni ngihoka privilege ni no kuitana brote ici 5 cia kunyumba rimwe once to ni hatu na broti itu no kuri na marando nduma mangi ni arata turetwo hamwe no goka rehabilitation center aho ati andu mundu wo kuri othe gukorwo no ko East Africa no reho rehabilitation uko guku tutigukурihia to ni ndigire ko yakwa igire ko ya thirikari kiu ndame ni sure bet mundu oka aho ukiuma ginya marwa maitu akunengera marwa maku ma rehabilitation gutiri handu tangithi ona airport no thi unengera na marwa macio uguo no icende giothi ni undu wake ni nda ku reformisha titani ni nda reformisha titafadhali na njuguma na kurarira na guikara maisha utare guikara no ni ndigire maisha macio go reformisha igira go reformisha maisha mariri maukuhe ugi mauko ni atia mwiri waku no wafata muno tondu ithuĩ nde turatumira ndawa bangi njohi ni mwiri tureka atia turahathukia na mwiri turathukia ri ni igua ni nyumba yao ya Ngai no ngira turathukia koguo ri ni ngira thirikari ni ndikora unyareke ati rehabilitation macio ma thirikari ithondekete asa ni ndira rehabilitation are ngwirwo atiriri ini mupia mwasimamia hapa ndagora muthi guthie ukingira hau aume akinyua njohi kana aume akanyua kana uko ni akanyua na hadafu ndakanyua guthukia ki mwiri unaona riu guku ni ukurekio kuuga gukugo kindu kembe utie mundu nginyarika wira muici we no reke mucira twaria aria ma mbere ya Ngai no na consider mundu reformete exactly nduri wetawe niwe uyu guo nwanyita wetawe niwe getie aya guku matie uguo no eke ngwire atiriri guku kwanyu ndungitikirika ona korwo ni njui ona Jesu ni ugire kwanyu ndungitikirika uthire kundu ku nayo ri ni guku kungi uguthie na rituru ya muici tondu ona athi handu kuria mundu experience ira getiriri ni carpentry ume experience ya miaka ngapi certificate ikazi vitu wapi siako ni cia jera kuigua horo wa jera mundu amenda thina ndandika uyu ndathina unaona riu mundu ungindeithia raithi ni andu igana thirikari kana muru wangina nwanyita tondu wake ni thirikari ya Uhuru ni andiki ya ndekirie unaona riu ni akindu giga thirikari ri kuo thaici ni ndo njuterie mundeithie tondu gutie mundu ngikatia ungindeithia kana ringi ko he mundu we Ngai ku raia riu no njithie raia andu mundu we tamburite andu akanitha re moe ni njui kuria kanitha riega na ni njui aingi ni mikora kanitha ti ati ndioi nwanyita mundu ngihota guteithia murutani hote guteithia andu aingi ko ti uguo ri andu akanitha ta JCM ke Ngai njethona ni ndogire gwetha kuwa kuma kindega ona ni njethe ndathie nginya kwa Ngai ngira pastor fulani uguo ngimwira pastor ni nyumite njera na ndenda no heka ndenda nderi na pastor Ngai nona kuma hĩndĩ ĩyo ona thimo kodoya
arenda handu tukuonana nona no ndu wake ndamwana ni mundu thoigwa muici ndikana nyita nita mundu wanarumwo ne nyoka ona akabwe gatia leo mundu angiguhorwo ate ni kwa mfungwa ni kwa jera ai uthi mundu ngihe wira no nyita ke gucokia thutha handu ukugite haria mwetagio horo wa mucinga ni wonekire uronekana ku guria tiriri ni twanyitwo tuhie no o ni orana kamera tukumuta ku ithui ndangionekana kumuruta ku we ni wanyitwo urena mucinga ndananyitwo ukuruta ku ithiĩ kinya andũ wakirĩra thirikari rĩu makũra ta mboco hu makona rĩu ũyũ rĩ ona hatirĩ bata huyu si ashavunjika miguu peleka huko acio ngĩ ũcio mwĩna ũrekete guoko ũcio ngĩ nĩ mũhũreri rathi peleka prison unaona tondũ he kĩndũ thirikari yendaga kĩndũ kĩmwe magwĩtie mũcinga waũruta hatirĩ ũtuĩka ũngĩ nĩ ũkũraga na mũndũ othe message ĩno he mũndũ othe criminal mũndũ othe mũici niĩ ndarĩ mũici niĩ ndirĩ mũici thaa ici ndarĩ mũici ũmenye ũkĩiya umenye kũrĩ andũ metagwo CID Criminal Investigation Officer acio matiũkaga ũndũ ũngĩ acio matetagĩra raia mũndũ othe ũthurumĩtwo mũndũ othe mũthurumiwa hao ndio nawateteaga na design gani wewe umedhurumu mũndũ ũngĩcikwa hao ndio nakutolea judgment koguo hĩndĩ ũrekĩra mũndũ kĩũru kana weka maũndũ moru menyaga CID ya gũkora ya kũnyita ũguo warĩririe ũcio ũngĩ ũmenya maku kũrĩa maita maya kĩrĩ ũgwĩkwo ona wathi wacemania na Jesũ kera Jesũ wei ndũkohere acio tondũ CID ndĩendaga kĩndũ kĩngĩ yendaga marĩ ya thirikari na mũndũ ũrathurumu andũ unanyita kwa kama unajua unadhulumu watu ama unafanya uhalifu yote jua kuna department ya serikali inaitwa Flying Squad na CID hawa wakidina wewe usigoje tafadhali na ndukana maheni merema acio mendaga ma no merema makuohere kana merema makuhihinye ndio okubidi na ngoro yaku uregeire mundu uria yamwikire ri tondu he mathomo ndokire ku understand o criminal ri waru kwa njia thukuru nona story ya criminals kuiya karamu kuiya rafa nona kaundu kau kajirie thukuru na nginya mathomo macio mayugo makijirie ku thukuru waiya karamu ukamenyekana ini jambasi na karafa waiya karamu ukamenyekana ini mukora no anyita ni undu wake mundu akitoka shule hajuagi story ya wizi hajuagi maneno ya criminal hajuagi bangi hajuagi maneno ya pombe wewe unajuaga ni starehe unanipata but ujuagi ukiingia kwa drugs second akuwa ni crime hauwezi fanya criminal yote bila kutumia drugs ina drive mtu tu criminal ina kudrive kamiti ama mochari. Sasa Mwenyezi Mungu ndiye atadetermine wewe oneaje tamwagire kende mutware kamiti no raithi handu raithi mundu thorogo ni mochari unaona so ukiona kwenye pombe ni mingi ulevi ni mingi dawa ni mingi bangi ni mingi jua wakora ni wengi na hii pande ya pombe ya walevi wacha nisaidie walevi kidogo walevi tafadhali kama wewe ni mlevi nitafute nikusaidie juu ulevi inasaidiwa na masomo peke yake kujua kukunywa mtu anafaa kunywa kiwango gani na unafaa kunywa namna gani juu any chemical substance ambayo unatumia kwa mwili inafaa iko na prescription 1x2 2x3 unanipata hiyo design sasa wewe pombe mimi kama ukitamu ungeletea mzinga hapa mambo ni ngapi nilale mzinga ibaki ama mzinga ilale mimi ni ba unaona mambo ni mawili mambo ni ngapi mambo ni mawili so walevi na serikali hebu tafuteni department yenye mtafunza kama vile watu walifunza kwa maana ya counseling ukimwi unaona tutafute design hata kama ni hospitali ama kama ni shule walevi watakuwa wanaendaga huko wanafunzwa wenye wanapika pombe hata kushinda kuwakimbiza kotini unajeza kotini kazi bure funza watu mtu upika pombe hivi kama ni sukari unaweka hiki kiwango kama ni yeast unaweka hiki kiwango kama ni unanipata weka hiki kiwango
Umenishika? Haya, kama ni kuuzia mtu, unamuuzia na hii dose. Umeniget? Wewe unakunywa, usikunywe ukunywe utakufa bwana. Kunywa hii kiwango. Haya, kabla ukunywe ukule nyama. Ndio ule musere wako rugarugia, usoke ukunywe sanga. Inakula kila kitu kwa mwili. Unaona? Elimu, knowledge ni kitu sana maana sana kwa mtu. Juu ya watu wengi wanafanya kitu bila knowledge. Wewe unafanya tu juu uliona nani anafanya. Sinakwambiaje kukopi. Ndio ndi dukundira ndakona mundu walasa. Wewe ndakune ukofia kinya maisha ma mundu. Unakofia kinya ulevi. Unakunywa unakunywa chrome. Acha nikuonesha mimi nakunywa jik. Unaona? No drama ya tiriri. Wewe ni kwenini ureka atia? Ule nina. Unaona? Yani kio kinya thirikari daici irathinde kinegena ati pombe story ya kumeda pombe. Mimi na siwezi pewa miezi mbili. Story ya ati pombe ishe. Ati walevi kutaye ati kuna mlevi amelala kwa barabara. Serikali kanipa tu hiyo niambia tu mwasi kuanzia saa hii simamia hii maana ulevi. Sikudanganyi. Walevi wanaweza kuwa wako lakini wewe jua ule mtu ni mlevi. Juu ya nini? Kwanza kitu ya kwanza ni kutoa hiyo taki yako iko kwa mwili. Unaona? Hiyo addiction, kutoa hiyo addiction kutoka kwa mwili. Njia ya kutoa addiction ndio watu wengi Kenya wajui. Na juu addiction inakuwa ni kitu rahisi sana. Kutoa addiction kwa mwili ni kusweat tu. Utoe hiyo maji kwa mwili uitoe. Na kutoa ni kufanya mambo ni mbili. Fanya zoezi au ufanye kazi. Ukifanya kazi 12 hours nakwambia utakuwa umechoka kama stupid. Hiyo pombe uitaki. Na kama utataka utakunywa kale ka kidogo uende ulale. Unaona? But sisi hatunaga hiyo. Sisi nikiona mtu anakula miraa hata mimi nataka kula. Wewe ujui ule mtu labda hata meno yake iko sawa. Mimi yangu ni ile mbonoko. Ule miraa meli ile wakatengera hospitali toa imeno. Ugithimi yake na nduri magego. Urakora mtu na miaka 40 na ndaya magego mothe. Mathirire ni undu waki kuria miraa. Kuria muguka. Unaona? No ni undu waki unakula bila elimu, unakula bila ujanja. Wewe una ujanja. Pombe yote ulevi yote kuna kunywa na watu wa kuanzia 55 years kuendelea. Ndio wake hakuna kitu tunafanya. Wewe sasa kama ni ukaa chini useme ukunywe pombe, utakunywa ukunywe ulewe ulale hapo. Sasa wewe ni kijana mdogo sasa hivi umechukua pombe, umekunywa, alafu umeambiwa best wako, nimekuja na Range Rover ya babatu ingieni hapa ndani. Kidogo breaking news. Watu 10 wamekufia kwa accident. Nini? Pombe. Ndio wake kuaga elimu na ugi. Unaona? No toro ni ndire kindu ni njira nginya Kenya ni ngumwira Kenya mimi sina kitu na usinisikie juu sina wewe sikia mwenye akona pesa lakini ujue utakufa tu kama yeye. Hakuna vile utakuwa nini, but hakuna kitu mzuri kama knowledge ama elimu. Hiyo ndio pesa, si ya maana. Pesa ni ya kununua na inanunua mpaka kifo. Ndio kutaa wanaiba milioni 1 week wamekufa wote. Wameiba mamilioni within 1 month wamekufa wote. Juu ya nini? Pesa hakuna kitu inasema. Pesa kidu edirie kinya Yesu. Onadia wewe mamede irie ki. Ata imagine ati urenda kidu kiedirie muro wa mundu. Na nikio rane watengerera ukiri. Lakini juu ya nini? Hakuna mtu akona elimu. Unaona? Na hiyo elimu na ningeomba gava pande ya drugs, criminal. Ebu irudi shule. Kama ni kuanzia hiyo mnasema tujui standard 7 standard 8, irudi shule watoto wafunzwe mpaka watoto wa shule kupika pombe. Juu hao ndio wanamaliza shule wanakuja kuipika. Si kuja tunapika tu, unakuja unapika kulingana vile unapata watu wanapika. Lakini juu ya nini? Hakuna elimu. Umenishika? Hawana elimu, na hiyo ndio kitu ya maana saa hii gava inafaa ifanye. Watu waelimi ulevi, watu elimishwe maneno ya drugs. Of that. Masingo mama watalamika tu mama. Juu nini? Juu ile maisha watu wa siku hizi uko naishi ni tofauti sana. Kukuja community mimi kwanza mpaka saa hii wanielewagi na wajai nielewa. Juu nini? Sina nikuja kujua huku watu hujulikana juu nini? Kama mfuko wa kitu. So mimi hata ukijua kuniuliza aje, mwasi unafanya nini huko? Mimi na haso kitu ya kukula tu. Nikipata tu 200 300 unajua ya siku yangu imefanya nini? Nimeisha. But mimi shikanare sana nikiona vijana huko wakiumia. Nikiona kijana anafanya makosa nikija kumwambia, "Jo, watafanya hivi tunafanya, utaumia." Anakuambia, "Ai buda, wewe ni tabuda." Na nishiko niko kijana asikii siku mimi mzee.
wewe buda nyakati yako iliisha, unaona hii nyakati najaribu kumwambia woi, hiyo kitabu mimi niliandika hata kulisomea. Kwenye unaelekea Kamiti, kwenye unaelekea mochari, unaona. Lakini unaniuliza swali rahisi, uko na Mwangi wena ki gotire yana muthikasho uguo. Sasa ukisema mtu anakuambia hivyo utamwambia nini? Ukienda kuja kuambia mama kijiji ama mzee wa kijiji si tufungue hola hapa ya kufanyisha hao vijana zoezi. Kuna vijana kwanza hapa hii area ina talent ya vitu mbili, ball na music. Kuna area ina talent hizo vitu, ball na music. Unanishika? Na si ati saa hii ni kuanzia kitambo. Titus Mulama, mko mnasikia? Titus Mulama tumecheza naye bola hapa, unaona. Saa hii bado kuna wengine bado nasikia ni wachezaji bado wanaenda wapi majuu, unaona. But hao ni wachache, wengi baka watu ukiangalia watu hapa wacheza unachiki mtu yako na talent. But the problem ni ukienda kubaka kuongea na mzazi na kuuliza uko na umenishika. Na juu yenyewe mimi nimetoka Ndonyo, nitakwambia niko na hakuna hata mororo sikupewa nikitoka nayo huko nikaambiwa shika hii sahani. Utaenda kuliaga huko raia hakuna. Sasa mimi na watu wananiangalia hivi mpaka saa hii na usikudanganye tukienda kuuliza mtu nataka kazi. Utasikia mtu ameniambia Mwasi umekosa kazi ya kufanya umekuja kutafuta kazi. Unaona juu ya nini? Mtu anashindwa wewe nenda kuandika kazi gani sasa? Wewe tunajua wewe ni mkora wewe. Mimi hata sasa watu wengi niwaambia kitu wananiambia na Mwasi kuwe ni ukora niletea. Unaona? Na anamwambia mimi ukora, story ya ukora ifanya nini? Iliisha. But jua nini? Mimi sina gari. Mimi nduthi sina nduthi. Sina kitu yote ati naweza dhibitisha mtu nikakana kitu. Sina. Unaona? Na kio niko gituma andũ aingĩ. Nginya kirani oge okwage ni undu wake. Wore ciria oge ni mbeca. Oge ti mbeca. Aca. Oge ti mbeca. Tondu oge ugikorwo ni mbeca. Andũ arĩa angĩ oge me Kamiti. Ndũgethe mũndũ mũgĩ kũndũ kũngĩ. Wenda mũndũ mũgĩ thiĩ Kamiti. Na wenda kĩrimũ o kũu Kamiti. Unaona? Koguo ti mbeca. Aĩkorwo nĩ mbeca itonga nyingĩ cigire kũ? Cigire Kamiti, cigetha ũgĩ ũrĩkũ? Gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta ũkorwo na ũgĩ. Tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩa wana ta ũkorwo na mbia na ndũrĩ na ũgĩ. Tondũ andũ aingĩ marĩa thĩna na wakora hata gũkora kwa family ni tiaga mũndũ mũgĩtonga na kwenye gũtigia mũndũ mũgĩtonga. No mũndũ ũcio weko ũthiĩ kũrĩ we kũmũhe mathĩna maku ona atarĩ wanarega atĩa. Nĩ ũndũ wake wathiĩ kwĩra mũndũ ũhoro ndirĩte nyũmba nĩ 10,000 wereciria ũrĩa agwaka mburoti ta 10. Icio mbia ũramwĩtia 5,000 icio 5,000 ciĩkĩra ngari yake maguta kĩroko ũkarigwo we kũndehera thĩna wĩna hadafu ti kũndehera thĩna hatarĩ. Unaona? No nĩ ũndũ wake nĩ kuoga kĩndũ gĩtagwo elimu. Wewe uko na pesa lakini hauna ujanja. But the solution inakuwaga juu hata hiyo pesa yako utaenda Kamiti. Hata niliwaambia wengine nikaambia mimi na watu wengi wanihurumia ati ujamaa amekaa 15 years jela. Na mimi ninakuhurumia na juza wewe ukienda huko tena miaka ngapi? Unaona ninakuhurumia mimi nakuhurumia nishamalizana na yangu. Yako mimi nakuuliza wewe ukienda huko utenda miaka ngapi? Mimi nitakupeleka huko. Ya 3 utajitoa. Mimi nilitoka. Wewe utajitoa. Juu si kila mtu anaingia Kamiti anatoka. Umenishika? So mimi nakuhurumia na shindwe guy. Nginya mundu mari ureka ni nginya mundu wi wira ari kitu ire thika ndimwiguagira tha muno tarĩria atiriri mundu tariu recently ni turonire mundu ta Joey akiohwo na turona andu makiana story tofauti ya uria life sentence imaanishaga tondu wanakorwo kwa thini tageria gutucorera mbica tuge kuma ruci asa Joey ndithirahirwo mwaka uyu ndithira amada ucio cira Joey ndu nie rome Kenya no wega Kenya ndike Joey ni corruption but tunaamini ingekuwa ni mimi nafuata story ya Joe niambiwe story ya Joe asiwe na haraka tuko 2024 tutaonana Joe 2037 akaya kijua 2037 kisheria si ati kimimi kiwatho ayo kumajira 2037 nyodo wake kesi ya madam maximum yake ni 20 years in pre na iko na remission so 20 years from now iko na remission ni 13 years so ukiona 2024 plus 13 years hiyo ni 2037 sasa hiyo ndio Joe anafaa toke jela bila hongo bila nini amelipa deni
niguo ngwendaga riri utucorera mbica ya kumarucini mundu okira thaisi njukira ri ana mcagwe ni guthagu ka esabu kila mtu anakaba nwanyita ukaba ni tukabe turi atano wikare 1 2 3 4 5 raini imwe uguo tuthire ini okone 50 kana raini igana imwe uguo kuringana ndore turi nwanyita aikone thero mukurio mukwa ngapi tuko 5 tuko 3 tuko 10 akihigurirwo uguo chukua uji gutire coro wa njũ ati ni njũ ni muhwo njũ gutire kindu ni gukore maya jichocha ati njũ wapi uko si tafadhali ni akabe akinya kule kwanza ni mwana ndaizi kwanza ni mwana gutire kindu agira mundu ku nwanya wewe kwanza uliwa mwanamke wewe unaua matiti unakuja huku ni wanaume wako na watha kama kwaliria wana ndigire kwalia wana ucio hapa kama unjalie asa ndukarie no wajita kule uthie kidogo thikuga hapa uko ni ukabe na ukideta ujingo ugongwe ndio nini wewe ni wanawake unakuja kututisha hapa na uliwa mwanamke kwanza unaua mwanamke ya nini unaona ukule gutire kindu kule njune ikare ugu oterere gusukuma kioho ahure nguo na ahurire arume nguo athambie indo gutire tafadhali kanugu cho osha kairo itago kairo unaona hiyo kondoo ya kugunia imejaa mafi hivi ni ndo kweli unakunia kwa self contained ile ni self confused ile si self contained ni ukalie ndoo hivi nimekalia hivi wewe ni kule urale nini kumia ndiramia tissue dina tissue nisaidie na tissue sina kata bible hapo nikatie Lucas egatinio ukaheo ukabia Lucas kwa okay giria nona undu athie wothe urate hau kile oikara hau uguo mai maku marasa wa utandogo hau wewe best yako kuria na leo umekuja nyeusi na mlaani wewe uko umegura nini to murei hiana ine mumea mai mahiana ine kuri koro ni andu mamea mai uniform ndogeme mai tofauti mamenya wewe ni mgonjwa wina kasoro nwanyita kule utire kindo te njũ ati ya gwika kindo kia bata ati tabulekete raia mama tabula te njũ wapi uko aguna uko atakicheza atakuwa bibi ya mtu ada akauthi kama mutumia mundu athi gutua ureoi authi gutua kama mutumia mundu ku jitupa atorege usoftua kana toromanga wake anaolewa nwanyita tauga maundu mau ni makoragwo guko utire okay niguo ndakuria guku gutire niguo ndirarega ni urugo ngenjira uguo ngwenda kumenya guku ni kuri maundu macio manjirie guku matianjirie njera gayism ilianzaga raia na design gani? Wewe umetoka ghetto, umesoma masomo yako, umekuwa namba 1, umepelekwa shule ya matajiri. Umenipata? Yenye umepelekwa shule ya matajiri ni boys. Umepata matajiri wale za kuwachiponoa kwa 37, standard 8. Wewe uko form 4, wewe umekuja form 1. Unanipata? Hapo ndio story ya gayism. Na gayism haianzagi jela. Ukipata wewe ni gay jela, hata raia ulikuwa gay. Unanipa? Na kama hukuwa raia gay, wewe ni vile haukuwa unajua anything, ukajipata umeingizwa box kitu rahisi. But kama hukuwa gay shule, raia huku raia, jela ni ngumu sana uwe gay. Na kama utakuwa gay jela, ni shida itatuma ukuwe gay huko. Unaniita? So, wacha Joe, hata Sonko mugane peleko jela, usimhesabu ati ni mtu ya maana. Huko kuna watu ya maana kama kina Moas. Si ungenipata huko. Ujue mimi ni wa maana. Naambia askari kitu ananisikia kuliko mkubwa yake. Unanipata? Na nijua nini? Hakuna, mimi nasema aje, gutire kido kiega takurerwa maisha marito. Unaona maisha marito makome mega muno. Ona mwana wangu ndukamenyeria ati ni rahisi. Ati ndio kama negera ndukamenyeria mwana wangu. Ndio akwaga. Agetagia ho. Rugo ni gwathia agetia gay. Nwanyita thina wake kwa mutora kwe gay no ngimuteithia akumwika atia. Nwanyita so musionage watu wengi wanajua aje mtu kutoka jela lazima uwe gay. Gay mimi najua hiyo kwa huko jela. Sisi kitu majority sisi wengi ni wenye tulikata nayo maneno ya gayism, mpaka kupiga watu, mpaka tumepelekwa police station, umepiga mtu karibu akufe. Ndio hiyo gayism.
Unaona? Ati nakuonesha ati Makene ni matiti. Na unamuonesha wacha kunipima wazimu. Hiyo ni kitu jai happen. Unaona? Lakini jua nini? Yeye alianza shule. Hiyo mambo alianza wapi? Shule. Mwingine ya kwao walikuwa wanakana kazi ni yake kwa nyumba. Unanipata? Ni cousins. Walianza hiyo maneno wakiwa cousins. Unaona? Sasa kuja jela, mtu akuta ameshikwa na makosa na kuja jela. Sasa anakuja unakuta akiwa huko alikuwa mwanamke huko raia. So akifika huko raia huko prison bado atakuwa mwanamke tu. Ni gay lakini acheza pati ya mwanamume. Sasa anapata mtu mwingine ajui hiyo mambo kama hiyo. Anaingizwa fix rahisi sana. Umeniget? But kama wewe ni mtu ya kuwa gay, wewe utakuwa tu gay. Hata kuwe na namna gani utakuwa gay. Umenishika? Jo hiyo unanatijua kwa prison. Hata kula chakula special kitu unaweza jua anaweza fanya. Labda alitaka chakula yake mbichi anajipikia. Unapika na tissue, ama unaweza pewa coil. Unajua tissue inaweza pika chakula. Tissue. Haya, ndio kwa yaginyagi mana tissue. Ate. Igimana yake koni. Tissue muda ukora tissue kadogo hapo, saidie. Tissue unaikunja, si tissue inakuwa hivi. Si unaifungua hivi. Unarudi unaikunja hivi. Unaona? Unaizungusha, unaipaka mafuta ikiwa line hivi. Unazungusha ikifika mwisho mafuta unapaka tena mafuta. Unatengeneza kitu size na mafuta umeikunja na mafuta. Unaiasha. Mafuta kama ni ya kukula, ya kujipaka, ni mafuta yote tu. Kila mafuta inakuwa petroleum. Mafuta yote na ya kupika sinakuwa mpaka blue band imeandikwa petroleum. Kwa hivyo iko na petrol. Unaasha. Hata haiwezi jua, hata mtu akiwa hapa hiyo kuna moto imeashwa hapa. Hakuna hata moshi. Unapika mzuri, unapika ugali, unapika mboga. Na hiyo mboga mbichi sasa unatumanaga mboga mbichi. Cabbage quarter ukizua pesa rahisi, ile pesa kidogo ni 300. Hiyo ni quarter. Mzima ni 1000 na maziwa ni 3 ama 4. Mkate ni punch. Hiyo ni nyakati yetu sasa sijui. Hiyo ni nyakati yetu, ilikuwa ni nyakati ya kuachua. Nyakati ya kuiba na simu. Pesa ni pa 500 si kitu. 500 iko na shakabaka nayo bangi. Kando hivi unaasha. Juu pesa yani haina kazi, unaona? Mafuta ya kupika quarter ni 1000. Kitunguu ni so, nyanya ni so. Unaona? So kupika lunch yangu ndatumia kitu kama 3k. Unaona? Sasa hiyo tu ndio maisha tofauti juu anaweza kaa. Ati chakula yake anaweza kuwa napikiwa. Anapewa chakula mbichi ajipikie. Na si jela zote. Kuna jela mfungwa wafungwa kama hiyo kifungwa jo, haijifika jikoni. Unaona? So chakula yenye naletewa tu, juu ile tu italingana kwamba italingana. Si tutana italingana. Hasa uzuri ya jela uko na tu pesa, una kantina hapo. Unaweza jiandikia maziwa, mkate, unaona? Hizo. But hakuna ati utalala kwa kitanda 9x9. Kulala ni ulale chini. Mattress ni chini. Umenishika? Hakuna kitu special unaweza doze. Umeget? So maisha ya Joe ni mfungo tu ya kawaida. Yaani mtu yote ukishafungwa hakuna kitu special yako tunakuwa. Na kuna story niliona watu wakisema ati hata kwa anatoka nje kuota jua. Hiyo ilikuwa nyakati ya condemn. Hiyo ni kwa nyakati ya condemn. Joe si alifungwa life. Ama alifungwa death row. Death sentence. Yale kwa watu. Ni death. Si life. Ni death. Death ndio tena atolewe death arudishwe life. Alafu sasa ndio atolewe life afungwe miaka. Ndio sikini nimekwambiaje? Joe kama nilikuwa na yeye 2030 something. 37 namba 2040 huko. Jua nini? Lazima userve 5 years death row. Userve tena 5 years life sentence. Tena ndio upewe recommendation yako iandikwe. Kama ni president akuachilia ama utaachiliwa na kitu fulani, unaona? Hiyo userve tena another 5 years. Hiyo ni sheria ilipitisha after Kibaki kujua mtu wake amefungua wapi? China. Sasa ndio walibie Yedu Muigai alipanga hiyo program. Ikakuwa serve death row 5 years, a life sentence 5 to 10 years. Umeshika? Alafu ndio jela iandike recommendation yako ndio uachili. So maximum inakuwa ni 20 years in prison. So
Kama jua atafanya corruption yote, kama vile kesi ilipata jua ilipatikana hatia, kama watafanya corruption yote, hiyo ni mpaka 2037. Hiyo December, hiyo 2037, 2040 December, atashikisha naye bebe huko. Akiwa kijana mzuri, ameokoka, anapenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake, haezi guza kitu ya mtu, haezi wa uhai ya mtu tena. Juu makosa ni makosa. Usiue mtu ujione ati wewe ni mtu ya maana. Wewe sheria ikikushika hivi, utapiga nduru. Na sheria haifavagi mtu. Hakuna mtu sheria ina favor. Sheria ni sheria. Ndio siku naambia inakataka mbele na inakata nyuma. So kitu unafaa ufanye, unafaa ujue sheria. Hiyo ndio unafaa ujue law. Na kujua law ni kitu simple sana. Ni vitu ngapi? Jipende, muwe kimoja, na mkuwe na undugu. Just love. Unakuweka love. Nikikupenda siwezi kuibia, siwezi kuua, siwezi kunajisi, siwezi kufanya kitu yote. Yaani nikikupenda ama nijipende, I cannot do anything bad. Umeelewa? Hiyo ndio sikia mpaka Yesu aliwaambia aje. Mimi sijakuja kuvunja zile sheria za Musa. Nimekuja kuzipea tu nguvu. Penda jirani yako bila fanya nini? Unaokienda kufanya tu hivyo, wewe jua sheria. Wacha hii sheria ya bunge na udogo hiyo kuna yenye usome hivyo. Lakini ukitaka kuweza sheria, penda mwenzako bila ajipenda, na usifanyie mtu mabaya. Na ya pili, tuwe umoja. Tuko kimoja. Tuko kimoja, nitajua shida yako ni nini na wewe utajua shida yangu ni nini. Na nitaweza kukuambia hata shida yangu ni gani. Unaona? Tukiwa na undugu, hakuna vile naweza umia ukiwa. Umenishika? Hapo ukijua ukienda kufanya hizo vitu tatu, wewe ujue umezana na sheria. Lakini si ya kwenda university kusomea. Hiyo hakuna. Juu tena university kusomea, utachukua gari, uende huko barabara uonge watoto wenyewe. Hiyo ni kesi. Na ukipeleka kotini ni jela. Si tafadhali. Na sasa hata ukiusikia mtu amepewa bond, usiwe na wasiwasi. Sema amepewa bond, siku ya judgment lazima itasomwa. Na ikisomwa hakuna kesi nyingine. Miaka kidogo ni mbao. Jua nini? Ulio uhai ya mtu. Una expect huyo mwenye alikufa atakaa aje? So hiyo miaka yako mbao umepewa, ni kidogo. Jua mwenye uliua hata wairudi tena. Unajua kwa nini hata mapasta wanaogopa kukufa? Jua ujui kwenye unaenda kwa aje. Unaona? Mimi sio ukinitisha na jela na unaniujinga unaniambia. Ukinitisha na jela ati mimi ndakupeleka na shinda kwa sasa wewe. Ni ukanyuge gani unanitishia? Ni kama ukitishia mwanamke mwenye mezaa na ako na watoto 10, unamtisha juu uko na mimba. Yaani hesabu wewe ni mimi nishaza watoto 10, wewe ndio unazaa mmoja. Unaona? So mimi sasa hivi tunaweza kuogopa tu. Ni kuonana Mungu juu sisi tutaambiana aje. Ile makosa nimefanya. Sijui kama atanisamehea. Lakini juu kama shaka kuja huku rejana nilimuomba na kuwa na imani ashanisamehe. Ashanisamehe, unaona?